Radio Samoa. Vivela A. Remix. I gotta stay till I die. I gotta stay till I die.
Lo se antula vai ola watsi ele radio Sam ola di vai ola woli an lo se fulu male fa minuto butang ni ia le tula e se fulu male lua i le regi a woli fa malu la so lua ola so fulu de ola masino uni lua fe lua lima vi ele no fola tua te mailo to so fu male ba to ne ola ta to te ma futa ile to tua fa wala de su fonga de tudo mai au kilani di sila radio Sam o tasi lima i tolu a mo program la woli ma fonga mua se ia really July 5 le fianda ne mo mona mo le sul fa malo le fionga ya le malu po le sunga le ti a kona mo lana tua mai le July hiva ile town le la si le mai fo stimulate ma wan tu le wata to ma tai to ono fonga mo po se manu si le fo ile July 5 ile fianda ne ai o lo o fesu ya i mai wing all the tap wa fa malu wan mai wing all the tap le fo i vai ola woli e le o sosani mai le tau i le fulu le pesia i le vai tau ya o le meu taua o loto angala vo o e tau si lo so i fua ma lo no ina e wa se i vanga na la va we alwe va i le fo mai a mai ni au fuala au e na futo ai lo le o dai e lo mai ya e fo i tato mai e le pipisi e o le mena mo tua yo o i sio tato e ma fainga o i kangaka vo i e la e le o fia iai ma tala no atu i nisi o jain o le toate e fai aku lo le mele o le fo mai po le fana ma e va ai le iai io e pecha i ko le fana mai ma le fo ma o la le me ko ke fe i le i le o atu le fana mai ma se i a vifo i a tui ale au tau si mai se i ka kui e o ka koko o le mea tau o le fai o lau siaki o le na tala no ani ma le fionga ia le mat o lo o sau no mai ia mantua i lo na fai longa foi le i fa wina fa fo mai fa tau si mai ia o lo na fai longa na fa soi fu ma lo loina pa wala me ko lo fai se uso o vai ko nga o se fa pengi lang popula i longa i ka ko masing ia o longa winga ka me kia ma kwane la vala ma lo sio le makala nga ki fa ngai o le ala wa tonu yenta e tau no mai lo le sa o sunga la o ya taito ia no faile ye se fa mo le a taito e ye sa spea maka nga mai se fa nga le fionga ya le mat ia wa ile i kai de soifu a ka popula la ka popula ton ka lo fai ia o le mea mo le ma lo se le fa sa vili no ngor kan ngadu ya sola le wa maka ka le anga o fofo ia ale mea la ia ko nga mai la va penga e ri pipisi e le mea ka nga lo va il fo ba o e fa longo tfoile le wa ma no siliti nga so lo alo va il fo ma alo sia ki fo ma sia ki o fo fonga po o mata le lo po le simena na ma fuai ona ti nga pito tasi lo ulu e wai e fo i ya ka ka wo lo o la e fa pe nga ka o le fingina ko ki finga ya la ko maka ai le lo de wa maka sa wa nga le nga maka mo le ma no si lo kilo ke fong yo nga nga va ke le fong a wa kwa ya fe ka ngisi ka ma ki fia ai ma nga va kuska ma lo o la ai fia ai a la ke le fong ya el po a ko ya la wa maka le nga maka ka wo me i falera e le e fa kula ka o le me mo ia o le tupu ai amu ia fo ka ko ngia ko New Zealand Australia man tunu o mama o le mawala va no entelwa se yaki la va ai a mi sa ta to ia wa uma na foto ai na li mo mai tai fo mai oe ko a ole kolu masinga mawalo o nga singa le mai suka a fai wa man tu foto anga li mo mai tai fo mai o longo wa ka ka fa ye sa fuanga kipi na no suka kipi la no masima kipi la no me lo lolo kipi la no so sko nga me nga ki fie ye e wai le ya le fai mai oi o le wo ko sekia ai le nga fa mai ia iskama vui li o la no ale sa wa le taxi fa ko lu le vaiaso a fa ko lu nga wa ko le taxi lo mo ka po lo lo ia nga wai si la fia ai wa ko foi le por a fore ongo wa kar fi ku a makal le so Chalo ele mea nao le fa auta e ma le fa longo i se fautuanga ia
ka lo si o ngai ua maua se tamu aftanga fo le vai ngola woli fa no fo fi mali ai tato anga o ka wo ko ila no le mako office mo le mo le mo nga lo e o le mo nga lo la i mo le mo le pepa le fa konga fa me fa tonu e saka vo ilele ia e vai ku a makanka o ye singa sua i te tonu le ulo yanga umano le ka u fa mali le kiki e pule oi o onga ke le la kofu e on avele i o sina suka e ai o le menga ka o le natural beauty of the organization of the moengalo a faida o nei te sila fio nei se moengalo i na le tupi tono ya o le mepi ko sili anga ngau ai vai foi le ni ave mo moengalo i fufuru io e ke nei lopo angi me ngai pipi i lunga ai ave mo e fufuru ke wa fa mo foi le pupusa mo le o le ulo le sakai e ave mo e fufuru io e dice me ora e fia e fia malo le ua loa aso tanto te leo toi tala noa i le manu sa moa ai fia la nganga i le vai ngole awo o lau te va vai atu o lea ua taunu umai e a le lisi le dei o le aua le manu sa moa lua afe lua lima o lea ua ta pena atu manatuma o lea whaia ta alonga e lua le manu sa moa i nei New Zealand o le talonga mo mua le manu sa moa o le ua sa unia tu iai i le aso se fulu ma le valu o Iulai lua afe lua lima e o le talonga mo mua le da o le a whaia le kako spa ma le au malanga mai i si kotilani le au skotilani le masani ia sola fisi masangi ia le manu sa moa mai taimine whawhenka le mea kako o le Malayo Eden Park o le talonga lea mo le sirfia o le na fuafua e tali malo e lo tanto o tuto i Samoa mo le mana fuafua mai le talonga lea pitai e peo nei whaafonga tu i telefou ia na au na tu le fionga ia ngal malamana au tanga vai o le temine ia o tau fia uma le tele o ta longa ma fuafuanga i na tu e wha o ngā ai le tanto malai o le Apia Park ona o lo o whaianga aluenga i toi wha le leiai i le paka i le temine ia o le mafuanga dawa e se tō wha i le pulenga o le uni la kapia Samoa po le la kapia Samoa o le se e mai le talonga lea e tani maa loa ai tanto i nei au kilani i le Malayo Eden Park i le aso sfulu malavalu na o le masina o Iulai i po le masina fauna e le uto mau aste ia ona whaatonu ina leo le tanto talonga mo mua le da a mai alea ona so o tuai loa la i lea ma le tamilusanga o le Pacific Nations Cup manatua e le o toi wha manatua le na le wha au le sama sanina yei o le awa Samoa, Tonga, Fiji ia le sama sani fuina yei ia ma le au fuile le Japani ia pita yanela o le awa toi wha apopo yei maisi au e lua o le ala ua kele a koi ma au i to tonu o lo tantou tamilusanga o le Pacific Nations Cup o lono wingala e le whaingo fia tāpinanga mo le ipo le lanolang wai mantua le tamilusanga le Pacific Nations Cup e te tau o na qualify yei ia le tātou au le manu Samoa mo le tamilusanga o le ipo le lanolang le whaitonu wina i le tausanga e lua whelu fitu o te manatua le tausanga e lua whelu a tasi lua whelu a lua mai te mile na poloka ia pora sfoi e po tua oi ia o lai whaile mo le meo le poloka i Australia i le vale o New South Wales sema Queensland ia ke wau whaalonga ku telefon whame o laua malanga le premier aifo a Queensland e a vele lan tau tau fonga i o i le tau fonga le sa whai o le pololang so e le i alu la ia le premier na o Queensland a mea fwoi le leo le sui o Australia ato ngā luanga ia ona o le tau fonga o le ena mana o iei Queensland manatua e le tamusanga o le lakapiliki o le fwoi i le tamusanga le whai unga le veia soi tasi le whai mai la vanta alonga o le lakapiliki o i Queensland le malai fwoi le o le Broncos le Suncorp Stadium e nofom e mawhau ie o le matua i tele o tupe e maua i nai le state o Queensland ia po o le ai o Brisbane pe a whaatonu ina le tamusanga lea le talonga o le lakapiliki ia lea la na marumalo i le tau fonga lea a le premier a Queensland ia ma ua whaamanuia i nai fo ia lea tunu o Ausitalia i le talinga malo
o le ipo le langi le tano ngala ka pi le tausanga e lua fe lua se fulu ma le fitu. Ia le li, o le lua fe lua lima, wa afa le tausanga, longo wi, kausanga fo, ia wa kaufuna e ta pena pe fian, e te mata mata. Ia misi lava o le anganga fa afita, o le wala tala tamai nei, ia le me fa ia le tamusanga o le ipo le langi, e le pio na fa ia oi faran, ia, e sa o le kana fo ile, ia lua le va le la ko fe pai la. Sa ficha malolonga so la ko fa wa ka ko ia e fa pe ngal fa ngamala le na ngai to le tanto o nanga e le to o for run ia le ole ta longa mo le so sful valuna o yu lai lua fe lo lima ole ta longa lona lua ole afu ele manu sa mo ma tonga I ka le tahi mai tonga ele vai so so to ya so lus fu matolu ole masino o kuso ole ta longa le talima lo aile I ka le tahi I lona lau mua I nuku alofa. Ole so ono ole masino setema ole afitau ele manu sa moa ma le malo si mai fiti ma le tu ole ta longa lea ole a se antula lo ile malai I Rotorua. Ia a fai te fia malanga ile lo I Rotorua. Ia kau su e hangir ke ngai pe inka kau ka ko e la kala ka ko ngai Rotorua ile so ono le masino setema. E ile fa mo o semi-finals ole a fai le ayo Denver I America ile aso se fulu ma le fale o setema ia ma le sa ilinga champini o le a talima loa ile ayo Utah ia masalo la kala kai ngai Kansas City Utah ile aso lo se fulu o le masino setema ile nei fo I tausanga o le aula le ding o le ua fili ele sunga le lifa ia onga ma le pulenga o le tantu au le fionga ia le malu tusipis ia awa lava ia le tawina le o le tawa o mafufonga ile tamlu sanga pe ona sauni atuni yai tanto amata mai ilunga ile numero tasi ole o filifili yai mantua le squadra to ane ile mansamo ole squad le ding e filifili mai yai ilanto e malanga ile ta longa male fo I ta longa ole o filifili mai yai mai le kalapu ale Utah Warriors I America filifili mai ile sunga ya aki se yuli mai ya fi anga pata ya masapu nawa Titi la Mositele, mai le kalapu ale Harlequins I UK, ia po Peritania, mai afio angai o fale alupo, ma sale moa. Mai Western Sydney Two Blues I Australia, filifilia mai ai le sunga ya Canaan, si teine tua. E o stasi leo sui fo le bansa mo leo filifilia e le pulenga, mai afio angai o fale atiu, ma sale atu. Mai I Ferrani o le sunga ya Luteru, to lai me ia anga o ngā ngai fo le whanga ma aitutaki I le antukuki. Mai Houston Saber Cats I Amerika stasi fu I leo sui fo o le Manu Samoa o le sunga ia Peter Anai a Shu. Mai ia anga o whale a siu ma fasi to uta. Aruan tuela ia le Asian tanto sui mai Linton Lions I nei New Zealand stasi fu I leo sui fo o le Manu Samoa filifilia le sunga ya Leaf Schwanky o Leaf mai le fianga mututua I Samoa. Mai le kalapu ASM Clermont I Ferrani o le wan toi filifilia ai stasi fu isa ve kaptenio le man sa mutu sanga mo vai le sunga ya Michael Alala toa mai festo uta ma le fianga o pia. Mai Ferrani lava o le foi o filifilia mai ai le sunga ya Marco Fepuleai Marco Fepuleai, mai matau tuta ma la mangoto. Mai Ferrani lava o le sunga ya ti tui maunga o le sineo sui o le tātou au o le voisa ya I tonu o le tāma sanga o le ipu langi le tausanga e lua fe lua sefulu ma le tolu o le sunga ya ti maunga mai le fioanga o wha ala ma whanga whau le montele I sala whai o le isi sui fau o le Manu Samoa mai le kalapu o le Waratahs I Australia o le sunga ya Bradley So'o Ami Tuanai mai Samantha Itai ma le fianga o fasi to tai. Sui tuai o le Manu Samoa ma le Moana Pasifika le sunga ya Samuel Slade mai Sapunawa ma Vailoa I Palauli. Mai ya Pani o le kalapu o le Sea Waves o le sunga ya Benjamin Peitaya ni mai la manu masale sa tele stasi leo sui tuai o le Manu Samoa. Mai le Moana Pasifika o le sunga ya Michael Curry o whaatoia ma tangfusi.
Mai Amerika i le kalapu lea Seattle Seawolves o le sunga ia Ola Juan Noa me le whianga o Yusu ma sa fotu le monteli sa la fai. Tūmau pēr le kapteni o le manu Samoa mai le ipola langi o mai le temi le nei o le sunga lea ia Theodore McFarlane o sale la valu ma moa o lo taalo i le kalapu a Saracens i Peretania. O le isi sui o le manu Samoa mai Amerika, kalapu o le Nola Gold Rugby o le sunga ia Jonah Mau mai sale lolonga ma muli whanua. O le sui mai i Japani, le sunga ia tāleni seu mai Eva ma solo. O le isi sui fau o le tātou au se tasi fo i leo alo e whaasino. Se tasi o toa manu o le peleki, se tasi fo i o toa manu o le kalapu na kapia mo taa i Samoa. O le sunga le ia Nick Jones, o le alo e whaasino, e le sunga ia la auli Michael Jones, mai le kalapu a Waitamata i nei New Zealand, mai ia fio anga yo mo taa ma sa fune. Mai le kalapu o le Malisi, i Samoa, i le tamusanga o le NPC, o le u filifili mai ai, ia Malaisa ili e lato. Stasi leo sui fong, e pe oro vai e tuai lungo le lisi, le temirei mai ia fio anga o Santawa, ma fonga poa i Savai. Mai Northampton Saints i Peretania, ua filifilia mai ai le sunga ia kopo mapu, mai le fio anga o fale ula ma vai telefon. E oi, au te pone, whaliko supervisare koe, ki kia u makulisi al mancha mo e koe alwai loe ki moi oi ki ka whau, e wha au ngā ruengo le ia solua. Mai le mana Pasifika, tu mawai le tula mai o le sunga ia Melani, ma tā vau, mai whastoo, ia pou whastoo uta, ma le whioanga o Laulii. Se tasi o sui fōho le manu Samoa, mai San Diego Legion i Amerika, o filifilia mai e le sunga ia Kona, Tupai, o whioanga o Tosivi, ma sa taua. O leisi sui fōho le manu Samoa, mai Burnside Rugby Club, i New Zealand nei o le sunga ia Joel Lamb. Joel Lamb mai ele fua ma santu paitea. Mai Benetton Treviso i Italia. O le ua filifilia mai ai i le sunga ia Jacob Umanga. Tasi vo i leo sui fau o le tātou manu Samoa. Jacob Umanga mai a whioanga o sangone ma leo lumuenga. Toi fo i mei tonu i stasi nei o toa marmanu o le manu Samoa. O lo talo le temine i le kalapu o le Utah Warriors i Amerika, le sunga i a Lai D'Angelo le wila, mai e whioanga i o ngā teivai ma whangali. Rodney Yona, mai le kalapu o le Seattle Seawolves i Amerika, mai e whioanga o pantai whale lantai ma vai a whai, ma iwa i le mo tu tele i sala whai. O le sunga i a Duncan pa i aua, mai muti tele masantu po te alo talo le timi nei i le kalapo Toulon, stasi leo kalapo milionei tonu o Farani i le rei fo i vai tau. O le sunga ia Henry Taefu mai le kalapo a Docomo Red Hurricanes i Japan. O le watoi filifilia mai o le sunga ia Henry Taefu mai a whioanga i o Samatau ma fale la tai. O le isi an tātou sui o le manu Samoa, le sunga ia Melani Nanai. O Melani Nanai o mai le kalapu lea Kapilano i Kanata. Mai a whioanga nei o whale lantai ma papauta. Le isi sui fō o le manu Samoa, le ua filifilia mai i le teiminei o le sunga ia Taunuu Niu le Vahea. O le kalapu a la mua tu mua i e whenga, whale a lili i le tamasanga na o le NPC Samoa. Taunuu Niu le Vahea, Antonio stasi fo i leo sui o le teito fito le manu Samoa tau sanga u mawai, e mai a whioanga o fasi tau tai ma vai lo tai. Tuna tuitama mai le moana Pasifika, mai a whioanga o muri whanua ma whale a siu, tasi fo i leo sui o le teito fito o le manu Samoa. Mai le kalapu le Hunter Wildfire Newcastle i Ausitalia, ma whioanga i o sale aula ma sale lolonga, o le sunga ia Elisabetta Alofi Po. E o stasi fo i leo sui, ma sa ave fo i makapteni o le teito fitu o le manu Samoa. Tomasi Alosio, mai le Ardmore Maris Club i New Zealand, a whioanga o le vi, e sale i moa ma whalefa, e ma le sui lona tolu se fulu ma le lima. O le manu Samoa po lana squad, leo wa whailo mai le so e le li whaiaonga, stasi nei o sui fo, e swafa ia Latrell, a Kiong,
mai le kalapu lea Western Sydney Two Blues I Ausitalia ia mauna fioanga I Samoa o whaala ia mafusi I sa Fanta. Se fulu ma le tasi ia sui fou o le manu Samoa to aiva mai kalapu I le Northern Hemisphere, se fulu ma le tolu mai le Southern Hemisphere, to tolu mai Japani, fitu mai Amerika, fa mai le moana Pasifika, tasi mai le teito fitu le manu Samoa, ia o le to tolu players from Manuma Samoa, ia ma le to lua mai le tamalasanga o le NPC le safa ngā solo I to tonu o le tātou tru. Ia, o nisi o sui sa whapea lea o na tilo iai le pūlenga, peitai o le mawhai o le filifilia o na o manuanga, a tonu e tali ai I le visilia nisi o le tātou o I le squad, lewa wha ilo mai I le so. O I la tau nei o loo wha amnua lia le temi nei, o le sunga ia Miracle Whai Ilangi, o Jonathan Taumatene, o le sunga ia Danny Toala, o Lalo Milo ma Area Tara e Nari. I la tau na ia o loo wha amnua lia I le temi nei. Malaysi tūlea, o lea e leo ava noa I le temi nei, ia ona o te whasa o antulaptala, o le lisi mua le na watu. O le whamaili whamatalanga, o le iei le tūlanga fo I le ua filifili I lātou, e wha a wau le lātou tā leni o le lakapi I aua le NPC to tono New Zealand. E le o manuangala, ia le ua filifili, ia e ta alo pe wha a wau le tā leni I le tamasanga na New Zealand o le NPC. Ia le ua iei I lātou ie peona uta ua momua, Miracle Whai Ilangi, Jonathan Taumatene, Danny Toala, Lalo Milo, e malasunga ia Area Tara e Nari. I lan tau o le na silasila I le pulenga, peitai I le o avanoa ona o manuanga. O le huka ala manu sa mo I tausanga mo vai le sunga ia Sama Malolo, o le sunga ia Alamanda Motunga tu mua manu ia ba Ulupano Junior Seuteni. Ia o le lisi ngarka ko manu sa mo, se teimi ona tu ilantu fuilea I lunga o le tantu penga te whailangi ale Radio Samoa, ia wala valo whaitau, ia ma e malama lama lele iai. A fai o le fo Filipinini si o alo le tātou watero e wha ua wina I le tāleni I le tūlanga e peore I le tāmasanga le NPC I ha awani o tātou peane ia ua ama no o lai filifili le tama la tōia I le tūlanga ia e hanga ia I luma lana tāleni I malona o langa tālo ia ma se I maua koe ma se si wha sili ngā se leni awai le isi si alo ka alo laka pifo I le fia mo se lumanga I manguia ioi e le se me foi le la ka ko ka wai le pua malafu ai fe kala foi le e manguia manga kua mai ma ko mar ka poi o tala ua a be bai nei o tama pana a Samoa ua pai mo stay lauta alo wa malio alo sa Samoa o mao o si o tatunu e leilo e le papanua a o la uta alo
Wapatili mama toto tositoea ina Aoletina watutulu wale pisa Yapo ulilotino Ai malama umata Tamasakoa Segia tapetoto le RC le fantu le taulanga I Samoa e ngo ala matama fanau ia pole awale tru le manu Samoa le di fo I vai ngola so lo se anto le tangi toi fitu mala fa midu te o de tanga le July tasi sa le baile fionga ya le ulu ia le ia shahut ma ta to telefon pe ta le tasi ila o le ding e o le vanga lunch e ko ngala fa ia ko mala tina Talofa Samoa o Atishna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa o au o le ilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai ma whai ona o tala no e se tausima I mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lava ngangana, e le ai fo I se totongi.
ma la auloa le Healthline i le o valu se lau, ono tasi tasi ono. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. Come on! Eh, whakawhiangela! Popole fua. Vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness e maua ai le fisosoani. E mawhai ana o atu siaki lau ta avale le fale. E au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness e au auna mo o e malau ta avale. Pili mai i le lua fitu ono iwa wha ono tasi, pe asiasiane i le lua se folo Hoia Road i Otahuhu. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Aua e te loto popole, I mea o le nei aso. Mātaio, lona mata upu e ono, o le foi upu e luas fulu ma le lima. O le mea lea o te whai atu ai a te outou. Aua ne I o outou popole, I o outou wola. I mea tau te a ai, ma mea tau te inu ai, po outou tino, I mea tau te o ofu ai. E le siri ea le ola I le mea e ai, ma le tino I le ofu. O se vaenga lau iloa le nei o le launga Iesu I lunga o le maunga. E whata tau lava le launga Iesu I le tua inga o langa mo o mimia. E tatau o na ola ai le tangata. Ua I totonu o le malo le atua. Fetala Iesu. Aua ne I o outou popole I o outou wola. Aua le popole I mea ai. Aua le popole I vai inu. Aua fo I le popole I ofu. E mana o Iesu. Ia tātou tari tonu ma whaatua tua I le atua. O le atua na te tausia ma foa I mai nei mea mo I tātou. O le awa onga tāhua o le vaenga le nei o le launga Iesu I lunga o le maunga. Ia wha mua e le tangata le atua. Sa ili mua e le tangata le atua. Ona
Whao popo mai lea ma fōa I mai e lea tua mea nei. I lou soifua malo tātou wola. Whai mai lii matama I tai fō mai, matama I tai tausi soifua. Ole popole, e oso ai lunga le toto mawalunga. E oso ai lunga le tātā o le fatu. E alu ai I lunga le maisuka. Ai whetala Yesu. Sa ili mo mua le malo le atua. Malana ami o tonu. O na whaao popo ina uma mailea. O mea ai. O vai inu. O lava lava. Ilo tātou wola. Ma neia te lele awa o ngā Yesu le ne yasu. O le isi toia ina. Ua le alu I le lotu. Ua popole I le vaai atu e le ise mea ai o le toonai. O le isi tina. Ua le alu I le lotu. Ua popole ua vaai atu I le ofu pae pae. Ua le ofi. Popole loa. O le isi ai. E le ai lo se tupe ave I le se furuai. Tata vale le fatu. Popole le alu e tāpuai I le atua soifua. I le nei fo yaso. A o fea ngai tātou I fe au mga luenga masan. Ai ape a se I tu uia lo popole I nei mea. Tu uia le popole I mea ai o vai inu malava lava. Ai ape a e sa ilia I le atua. E te fi le muai. Tātou te talo. Le atua lo fae. Lilingi maya au whaamanuianga I le tautua a lau leitio ma lau televise I le ne yaso. Ia maua le malosi e le au whai ngā luenga ngā lulue. Whaamanuia le wha fofonga sila sila a lou atunu. Whaamanuia fe au mga luenga a o tangata I le ne yaso. Lu I tauina pea I Samoa I lou fina ngalo pa ia. Le atu ai. A o mai Samoa. Aua ne I toe popole I le ola I mea ai o vai inu malava lava. O mea ia e te foa I mai. Pe a o mātou sa ili atu. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atua I nei. Amen. E whatalo whātui lau whaafonga anga le nei tū la o se whaapoponga le nei o tātou tāla fau mai lau Radio Samoa. I tala o tamua, e le tau whaailo le whaalongo I nai I le wawea o le aswana nafi le toa tele o tangata anu o North Island le matau tio le papa ai o whai titili, ma le vaai o le emo malo si o wila, a o lea ua toi tuu mai whai tuanga le ofisa le vaai tau New Zealand, le toi whea ngai ai o lea whai tua la tunu o malapta inga, a o whau tuanga e tu sae matulanga o lolo wao le tau. Ma le ono toi vaai ai o le emo malo si o wila, a o whaalongo ina ai foi, papa o whai titili, whai tu e au whiai Northland, au Kilani, le Great Barrier Island, le Coromandel Peninsula, masisifo Waikato ma Taranaki. E o atu lava I le walu I tu la le umi o le taimi o le awhaalongo ina ma vaai ai nei winga lolo wā o le tau. A mata atu le awa uli nei se ia pā ia le vai luanga o le poana nei. O lo vavalo le ofiso le vaai tau e ono o atu le 2.5 mm le tetele o timunga ma le te leo le suava I e ono maua mai. Vetu sa le 4.5 mm I le tu la. Ma o whamawina ona o le tetele ai o timunga e ono tu la I mai aini lo longa e mese lava whaitu ma no whanga maola lalo. Tula lata ne I vaitafe ma awala e tula lata I le vanu, ma e ono iai lava ele solo e tula I mai. Ma walapata ia fo le saonga le mua I o nisi o awala mo feo a inga o taavale, ona o le mamafa tele o timunga. Ua fautu ina ai le malu lau tele ina ia mata I tuwino le lato saonga le mu, a o fitai ia I le atunu o matumulanga lau wa o le tau.
Ai le sau ai o fautuanga ma lapta inga i lolo wā o le tau mo le so o lea na moli mawina le matautia o le malosi o le pua oa na ufitia ai le tele o whaitua au kilani le tai au na leila. Ai mai se lava le malai vale le whaavau malo i au kilani nei. O le malosi tele o le pua oa na tau fia ai le tele o whainga malanga wha loto i fale po domestic flights i le tai au. Mai reporte e wha mawina e o atu lava le luas futolu whainga malanga na wha atuai pe na delay o na wha atau nuwina. Ma le viva o malanga na tau fia. E ui le tele ai o le pua oa e le i wha penau na afia i whainga malanga wha avau malo. Au o mai tawina fo le toi solonga le lei ai o whainga malanga wha alo toi fale ina o toi au mai le wha atanganga ma le fautuanga i le maumali e se atu ai o le pua oa. Ini se tala wa mai nei e le matanga luenga o a onga. Ni o lato wha maunga tu sai ma le numero whanau e tais fulli matau sanga le matutua. Ua whiriwhili e whaamuta o lato wa o onga. I whamawanga le tausanga lua olua tolu ma le tausanga ta luai lua olua wha. Na wa ai ai e mawalunga atu le numero whanau wanga i ese ma ua le toi au wai i a onga. Na ilo le tausanga lua afe ma le fitu. Ta ua o le ulua i sa iri linga ma su enga le mtanga luenga wa onga na whamawinai. E o atu le afe tolu se lau fitu sfulu ono whanau wa onga. O i lato i lalo ifo le sfulu ono tausanga le matutua. Na mawhai ona le toi anga i atu i a onga. I le tausanga na te nei. Ae na toi whailo le iai o nisi o whanau na toi anga i atu ia o onga. I le tausanga lua o lua tolu e tasi le afe lua se lau iwa svutasi whanau e ta isfuli ma tausanga le mātutua. Na tu i ai se whaatanganga e tu ua a onga. Ona o nei tu, ua whaatulanga ai le maualunga tele o le numera o whanau a onga e anga i ese mai a o onga. O maori o lo maualunga ai le numera, whaamawina e whasu fitu i le afe o whanau, se fulu lima tausanga o lo o awhia i le avaenga. Pe tusa le ma le fitu se lau ono sutasi o whanau i te tono le tausanga lua o lua tolu. Whailo fo i sa ililinga o le whaitu o Northland o lo maualunga ai le numera o whanau e anga i ese, ono sutasi i le afe, so atuai ma le Nelson i le fast food lua, ma Bay of Plenty i le fast food tasi. I le reporte le tausanga lua o lua tolu na whaalia ai le tele o a onga na whaatulanga, o a ongolo o whetai ia i me whaafitau li lau tele po social economic hardship. Ma onisi ne o mafua anga malunga ai le numero whanau a onga e anga i ese. I lona whaatulanga nga ma le se lau lima se fulu anga i le tolu se lau lima se fulu i le afe o whanau se fulu lima tausanga le mātutua. Mai tala muli, au whaasalo ai ngā luenga whaatino leo e ala i lato waalele po le helikopter o le police eagle o le poana po. Le tausa ili ai o se ta avale na ngā oia i Mount Wellington. A whita ia i loa le helikopter ina ua whaalawe atu se leisa. Mai lalo le lau ele ua whana atu i le lato waalele. Ta au e reporti na vave mawale no fuanga na whaatino ai e le tangata lea ngā huinga matawhia loa o ia. Tos fo lua tausanga o le ua tawhia ma ua molia e le molianga o ngā yoinga e ono lamati ai au wala o whemalanga inga po le endangering transport. Whamawina le pūlenga o vale le civili po le Civil Aviation Authority le te leo le awhianga e ono tūlai mai i le whana atu ai o se leisa i so o se vaalele lava o na i whainga tā foi i se awe vaalele le wha foi ina ma le saunga le mu o le vaa tā luai le wha lawe atu ai o le leisa. A o le taimi foi e toi lele mai ele vaa e tūlau ele i lau whanua. O tātou talafona mo le nei tūla o le asolua whaaftai whaafonga mai tō whaasoifua. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Saloma ia mana tua
si whangamari o maki makuisa tautali ma le pesena wa mai se salo ma le mautinoa. Ia mamana tua o e whele tonu. E kusa o lai whakakau le pese lea. I an tātou telefoni whea o lea ua lātou ave e se au tātou teimi mai le tele o mea o ngā. Sa tātou o e whaia e leo mamakua halu ai lo malosi, halu ai malo waso, alu watu ai malau se eleni. Ia ona o rau whata mala. Ia, whatalo whantua ia ena whaiva ainga. Le mafuta mai le rivaenga o le tātou porkalame. E laka te leo te wanti tone i utita moa sili fa befo ia makarita Samoa pa lepa to o manta. Lave iau ngalua file au pepe wale o feni ma Samantha a ki. E mauto malawa le tofaya se yuli ba napa. Na nai mawa ma nai le malolo ai masi. E mauto le mafuta mai le rivaenga o le awoli. E anga ia tuina tātou whainga malanga. I Kansas City, Utah. Mana tua i nā le whai elsa i linga Champini o le tamasanga o le Pacific Nations Cup i le nei tausanga i le masina o September. Tamana po ta mana sila o le mafuta mai sa le lua i whale ali i o e mano le ngādu e mano le on sa. O le tanto li poti mai Samoa i tele level le afo le tolu ia au tau nai Samoa afo le lua ia i mantou i nei New Zealand langa ngawa sao le kikira kowaki. Nei lo mātou, Amerika Samoa, ia tono le afo le whai ia tau. I le asunga fua, pe a whai o le te mafuta mai ai, ia o le afo le sifulurua i nai Sydney, ia te leilo pōna huto i tusatau teimi me le pone ma i nai Brisbane, ia Perth lava lantou ia. Pe a ma le lima e tūlale e se i tātou, Hawaii, Amerika, ia e se umaka ko kaimi makaka waso. Toi lolo o petaia lolo tumui, ia ma lolo soifua, le tamai ia Yellow McGray, ia o le fifa ia tu lautal. I upo le pesele futa o mantu nei, whamai. Wa uma so na o le lau pepa maa numi. E te fiu e whaatali se teimi e sawa i se tali. Ai uma i folava e manu maloa i le spai. Eoi, no ma fau le mātou vai teimi o a onga. Ia wai le telefoni fi avea i nā teimi. Ia aka, eoi, aka wa aia kula le mongo o keu kusi a kamai. Man kore keu kusi fo i le aka kou i Samoa. Kama fo ile le vase moanga mu. O e mantua le teu tusina. Fiang e au keu kusi fa penga. Ai fiang keu kusi o le pere ki ngā ave i au kusi o ile. Ia e. O leu kei loa le ia ka ngā whai maspai asola. O le mea lai whai e lau tala. Le hanga ka so le isi le poko. E wha maka i pepe mai a ki oe soli. E ka ki alo whai ia fo ile uai. O asola. A wha pe i sau kama vo ile le fio lolo se lengi. O le alua kumanga i le au. O longo winga. E au a lavangi papai o ngā vai lano le pefu po le palpala. O le winga o le ngākala. Nga e kofua kwa i kongo loko ha e laku lo sui. Ia nga e ka ngoala i ele isi i wha pepe lau kamanga i le aso a koa. Ia a whaila o lai e stama i tai fo ile lo le tounu. Ia poska mai ka i kongo le a onga. E kau iaia sopi kanga foi lele o le. Whana nau iele loto si uso lea. O longa winga. O lo a wala nga. E a vea i oe. Ma 007. Ioi. E a vea i oe. Ma ave fe au. I le va lea. Ia a maka foi lele. I le koe ngā kala reo ma. Sangi au wha longo i ngā kala o. O wing. Whama. Sele au le leio skingi ngā orko. Orko ngufu porko ai. Ia a maka mai lo inga. Mana tua lai mo meo ngai o inga meni o spai. Nanga ko ke lea spai o ke koe rungai. Ia Kusa. E re i o se wha makalanga i o le tomaitai. O le ua whawhaua kui i e le spai le kala wha kui au. E kusa o lenga e whaia kui ai tole. Mai skinki foi le orko. Ia porko wa hinga fo. Ala ufa mai le spai au. Kilo. O lai furi le kikinga. O lai 5. E se fe au avi. Ia, mankua la lau kama le kau fio lolo seri. Kang o lor kanga. O e mankua 5 ka la ka kulang mu foi le ia sola.
Ia maraka ko se furuka la langu enga voile. Maleka ko luas furuka la langu mod. Ia nga o kamaranga. A ngalo voile nga mi se maraka ngolo o fuai po le kangolo I faikanga. E kuze umamenga ka. Wa makwa mangumi ngumi. Kangolo maraka mikia fakasi kongorangkang. Kangokung. Soli. E ngongo mai fa ye vai enga e ko fa popo ko me lisi mai va ke le anga fa yanga me onga le fio after school por caramba fui after school ke le anga lo ele maka inga e finga le spa e aska me ki fa kasina e fo longa le ko inga kala ngoa le kala ngoa ko uso kamai spa le ile wa nga lo ke ai ko irunga le wa kele a ingi usila la fui kele Australia la fui kele Amerika o kamanga a fa suka sa e kamanga sa miula ula ke fa ko sumali e pe o se hani ia fa mai lo marka las kamiki a fa kas ola le ke mi me o le lima le fifi ma ko re ku ka lo le ka ko o ngar kas e fo ngeian ku wa nga sa mor ka rirua ka ko osola e ke le ku or ka kas a for kas e va me lo marca las o ke por mai se kala ke no ave man ko las ka mi ki fa kas e di mala ma ia me va me lo marca la ko mas pai vai ka ku si mai anga ku si me sa kala ku ngor ki ku si ku ye me se kupe ga me lo ke ave Fingo fie whakaria mpuruki o le karangi. Whaikaria mapuruki o le vare. E uska miki a whakasi. Wa uma mai whaforsi furukara. La alu ala o kama maraki o kusia koe whamai. Kero. O le fie orgenki kokola. O le kokola fie. Whamai no mara whakasi. O rongo winga na o lalme kaumwhai. Mai. Kero. Maua le panko hoi le rang pingiki. Maura panko ngā marako kola rapo. E whaia ko e makua so lunga leire whainga o mea aunga ngāng. E koe kanko sa miki a whakasire ko ngorangkang. Mare mao mai whafu. Wa luas furukala. Ia maris furukala na wai kong. Ora ki o kusireki. Ia maranga whesiri whaile. Malo. O mai oi. O leu ke alofa kula vai aki oi. Ia eu fiu furukala. Ia lewa koe ngau koe maringi luas furukala. Ia whairo marako ngākala. Kai au, kāre fiku o ira. Sau wā ka o ia erkala. Ana maka inga lai whai mai ia. Ia lulo marispai. Ia sanga lea lua kua rispai. Ia lus kam kiki wa piki skam kiki a whakasi o ngā māku or ku o lea. Ngā lea lua kua wha poko ang kamai ko a whahafa mai. O le wama warka ko kupi. Nga kuar pasire au nga mai sa ka mga o ya pina. E ku sa ya pina ji ai ngu vai ai sai ole mektan. Wa ai maka o kia. Maka o kia. Ale nga. Wa ai nga voi le di maka la le mole. Mo ku forka ko free bank ki ya sol. Ke sa vari ku kuar free a voi le vai. Olla. Meori ala ka sami me le nga. Ia wangar kau sami o ka kouka o ia kui la pisi nga. Ia mako kongunar ka ko whiri ma kiki koe. Oka, so le suke whaia. Le lo pe kai whapela o mawhoringa o i wheti so le pongi sa koko. Ia, olo malawari ia. E le ea kusa e le ai ma se mea o ngasi kenge o whai ele viafi. O le upo markala le wanu maskami ki afkasi. Au wai ke popole. Yo o ngā ngingo kangole ave i lau kusi. Ia ngā mai e lo skala are o kaya. Yo se asoar ngi veso. Umanga ai ko afare le kupene e mankua. Luas furukara le ngā wako whaka ora ko kola mare panko. Ia maris furukara le a fifia koe kong. O le kusi. Ia wa umanginga a ai kamai. Ia o le furukara. O le la vai ila ko pasis. Ai koe wala agua ko mareula. Tari. Ia me kusi me se kari ave ur kamare kaya. Ia. Kusi ro e kamamarkat. O le ngola ska miki afakasi. O chan. Ia. O chan. E fa pengare ngos kam. Iri ka ua kua ia. Ia longa fai. Ke ua i loa sis. Masangi ela kamale o sawea.
E mara kamane o patala vea. Ia pe uma se kam kiki ngai la ko ku ma loe. La kala le waf. Anyway, kushiro markaria kamai. Ai fa me kala kama. Wa ai la e mul fa kasi ai kinga ya ka ko. Dear John, thank you for the $10 and also the banco and the Coca-Cola. Ewe upo kamai. Ala ngai le for si media kamai. Mo manga yo kale pina tifo le e po le vai mo fala. Ai ngu pa yo le vai e sala McDonald le wo yengi. If you want to speak to me, it's $5. If you want to come and do the homework with me, it's $20. If you wanna hang out with me, it's $50. If you wanna go movie with me, it's $100. Well, you go for it, go fare. Malele. Wa ke iska mi kikir kai o le foka uso ko tsa. So le asa ka malo. Ga le una le spider avi ir kus. Marka ka langa ku ngaska mi kianga. Ya maka warpa ule ilis furkana. Luas furkana, limas furkana, marcela ukala. Usanga nga uma le benga. Ando lo marka mi kikiri poki le puki. E ila wari e faya la come e kongra. Orko falanga. Akulia ya le fa ngona vaya songa. Sala tata po ya tu te musu mata puni mai lo utu. E te so ona ma apa mai mafuti ya tu lo ulu. Wafa adi no poto ya upu matala andulumi ya ilo wangasala. Wa efa anana ya ume anapai waleba ona umai. Sasangi my love telefoni ai tu la ima e alu ifa o. Oh winga ia te no fo mafai te mana o te masalo salo. Wa e ata e mafa ale o tele mai sanga tolu o tala noa. Au tausa e male afula ukuka ole ko pai ko Samoa. Sole tangola sipuni tangola palusuka tau alewa uma le falawa matale pule o epe pia nifuka o tele isau ise umbukuka tele isau fo ise palusuka na o sawi ate oe ona ole tapa ai unga ole pa ai foi ponga le wanga bosu ya so uma. Whatever on the we know I
Malia lo ulo toi la ufai ungalea ua o tau lima iai. Ai wa e tanga i mai I lo ula poa wale manongi la wai. O lo upopo le tele tula pono au o e la mana e tolo tolo. Ma lo ulu malea na o una na lo mea ai na la fa. So le tanga la se puni tanga la pangu sakata ua le wa uma. Le fala wa matale kule o e bebi a ni puka. O tele isau ise upuka tele isau foi se panu tusuka. Na o sawi ate oe ona o le tapa ai unga. Ale pa ai poi ponga le wanga bosu o ya so uma. So le tanga la se puni tanga la pangu sakata ua le wa uma. Le fala wa matale kule o e bebi a ni puka. O tele isau ise upuka tele isau foi se panu tusuka. Na o sawi ate oe ona o le tapa ai unga. Ale pa ai poi ponga le wanga bosu o ya so uma. Ale pa ai poi ponga le wanga bosu o ya so uma. Ale pa ai poi ponga le wanga bosu o ya so uma. O mo mia se fsosoani I lau whaitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei ele life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eise tutongi fsosoani mo oe. E iai mātou vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua foi po kalame o le adult community education, ACE. E fsosoani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo lo o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima lima, o valu se lau, o lima lima. Life skills made for life. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa I le wha iti ngā. Ele na o le inu o le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui o le paisilen, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, I le neiva I tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongi fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whaleoloa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa alo o fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taiawanga I le ono I le afiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. Ale malai valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Wana o le whetu moana a onga amata po le moana Stars ECE le a onga Samoa I Manrewa. Toa tusi lua tasi tolu, Weymouth Road, I tua ane o le ekalesia e whakaasai Weymouth. Mātou te tautua ma le whaamaoni mo le whanau. A wā le whaatau waina o le ngangana Samoa, anga nuu, whaasinomanga, ai maise leo le whaakerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu I tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu I tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga I lalo. E te pena le whetu moana le ti o le tai au. Whapea le ti o le awauli. Nappies ma wipes e ma wafua. Whafsotai mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now.
Talo falava le tatou tinu mai le tatou polkalame masani ya so taitasi ole a reto leola o te fifia fo e whawhenua i tatou tinu mwhai ona so tai mai mo mai ia e le tatou polkalame o le ne yaso. O le lua Samuel we fitu o whai upe lua se furu e whapea ona fo ia tu leo ta vita e whaamanuia i lona ainga. A le upu le aso le nei e whapea manatua whaamanuia i lo ainga. Ai vai le foi tau le nei mai le tusi winga i le aso pisi la vota vita a fai o ia matupu i Israel na au mai ele me foi le atola au le tua au mai le ainga o tangata na ia o pete e toma na tuuai au mai le atola au mana ta vita au mai ave te tonu le ai le Jerusalem le ta o le ai o ta vita. O se aso e fai tau le tusi o se aso pisi tele o le tupu le aso. Ona o le tele o ana ngaluenga sa fai. Sa ia fai a tau langa e tele i lumo le tu e sambi ai. Ia le au mainga o le atola au i Jerusalema. E le ngata ina pisi ta vita i lana ngaluenga o i o le tupu po le taitai o le atunu. Na te taitaina le fai ngā tau langa ma wha tonu tangata i me fai le tua. Ai ina ua umalea so fai mai ona tufa atu lea e tā vita o mea ai ma mea inu mo le nu fai mai ua latu ia tufa atu potoi a reto tufa mai ua tofu tangata ma potoi a reto tofu tangata ma a waina ua tufa te eman tua le nu e o le milionga le nu ai ua whaamalia ina le nu ona o le au nanga a tā vita fai mai lan fai upe sifuru ma le iwa ona taitasi leo le nu uma maalu ilona ainga faulinga mai ua whaamalia ina le nu ona o le au nanga le tupu po le taitai le nei o tā vita ele ngata ina au na ile tua a o lana au nanga fo ita ngata e matautia a fai upula le na fai taua ina nei fai upe lua se fulu fai mai ona fo i lea o tā vita e whaamanuia ilona ainga so e ui le pisi o tā vita le sona nei ta vita le tai longa na ui na pisi o ia i le aso tele ana ngaluenga fai ma whaamanuianga i le fia afe o tangata o le nu ai o le kia fai upu mana i tele fai mai ai na uma na fai o ia ma whaamanuianga i le nu o na fo i lea o ia i lona ainga e whaamanuia i lona ainga so le sona taua tele le nei mo oe a fai o oe o se tangata pisi tele o se tai pisi i au tiute. O le alawa le tua i ngā tai te iai. O se tai mo tangata, tele au matawhai oi mo tangata. Whai ma whaamanuianga mo tangata, a le kita aua le nei. Ia aua nei ngalo. Ia aua nei a velo pisi i si tangata ma whai ma whaamanuianga i si tangata. E misi ai oe le avanoa e te whaamanuia ai i lou lava fo i ainga. O le mea sili le nutau, a wai tele fo i tangata, e ngā lulue mā losi, ma whai ma whaamanuianga i le tele o potpotonga ma le tele o tangata, ai ua whaangalo lona ainga, lona winga. E le lei lona matawha ioi, e le lei i ona tiute i le tele o tangata, whai ma whaamanuianga i le tele o tangata, ai ku mai le ainga, i le vāo ia marona to olua malana whanau, e oki le mele na. So a whaila o se tangata whai oe ma whaamanuianga, o se taitai whai oe ma whaamanuianga, ai oki pe e lalawa ai i lauto olua malau whanau. La le fia ai lauko olua malau whanau, la le ofu lau whanau, e le eise mafukanga le leia oe ma lauto olua, ma lau pisi i uke, ai le eise mafutanga ma lauto olua ma le whanau. E le o pālengi la le mele na i luma o le atua. So e upula mo o le aso le nei. Ia whai oe ma whaamanuianga mua i lou ainga. Le ainga la kiki leu te whai atu ai. Lou to lua ma la whanau. Awa a whai oe ma whaamanuianga i le ka maisosa i eke lea. O na pāleni lea le a vea oe ma whaamanuianga i so se potpotonga e te iai. So le upu mo o le aso le nei. Manatua ona e whaamanuia i lou ainga. Ai le nga o lou pisi i potopotonga te tele na e te iai. Le tua, whaifitai e te awa o i mātou e tā ua tele o mātou tofi matiute i o mātou ainga. Mātou te to lua, ma mātou whanau.
awa o le potopotonga mua lea e te manao ia matou tu iai lo matou se lau pasene. Whawhitai Yesu. Amen. Oh
Au telefon e whakasama le fia ango vayala I Samoa. Malabese ia tātou whaia mea uma e tusai malona whitangalo e taulunga antuile e polgalamena ole a reito le ona mo e maa mo I tātou uma I neia wuli wha timu toi malulu o le asolua neia so se fulu o le masira o Uni lua hawhelua. Lima wha autangia tula sunga I le whaiwhi au ia Pastor Lafa e le kopa o le Assembly of God I lano I savai mo le tātou polgalamena I le neia wuli. Ia e mawasi si ona wha upoponga Ila so anta au pa anta woli e lona lofa ma lona le toys fulimba minute o le tale o le tula elu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima wha valu, o valu se lau, lua, lima wha valu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Oceania Career Academy, Saudi! Kako hoi, kaule kaua! Pai ana pai! Wāte lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai, o le OCA e au tauina ai o e imtata esese, maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le neia wanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovaru se lau ono lua valo fitu tasi. Ovaru se lau ono lua valo fitu tasi. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Le wa joy sfutolo minuto na tale o le tula e lua ya tafula lua o la tula o tatu tala e pe ona e fa foga ye le tula tasi mai ya le lua li ai shahuch o le banga o tala fofa tala va joy lu so ya rest. Ja, we zijn boelen gaan we Veni New Zealand, je hebt Veni Pacific New Zealand shop. O dai le for ile shopping center for ile dai le bala le e te bo ye a lo mo li pula tasi mo tai ya mo le tele o tanto lo mo sa mo o le dai mawai na ya wa fa mo fa un le dei fo ya so io le mo fio e mi si sanga I ton wa ma ke si le ma sanga e nga ma le ye pula taco be o si le si tu ya le o di sine o tanto fa silsilanga le tolu mai le tutua le Radio Samoa le rifo I vaengola so wale long po ili o lo topa ia e malo o to malo me sel sa dia to piki le fana wa o ngai se taimi e le o to e ma lo le au solo malo foi e le sila ma fa to I lungo tanto wala tele e mi sila wala nai palasi e timunga mo to ulwane ai wang le ia woli o le faalinga mo mua tusi o le va filifili ma le tusi o le songa a wani ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fa tasi ma le lo minga o le va filifili e ma wai fa penga o sa mo I sisifo tutuila mamarua o nisi o tala tu o sa moa o la ngā upu o le matafa i o le matai e le whainga o wha alawana pe o wha I poiponga ma liu leo si o singa o a inga fisila wha inga o paolo o si I wha alo wha alanginga o e kāle sia ma le tele o le ngangana o wha alolonga e na o le fitu se fulu tala le tau na o le ofisa o le Radio Samoa I le tolu pa tolu ona Hobble Avenue Marukau e maua tuai sau lo minga morisi wha mtalanga wala maila tātou ofisa I Jamie Whainga Aluenga
I le lua ona lua tasi lima I watolu, lua ona lua tasi lima I watolu. Pe tanga iane ile shopradiossamoa.co.nz. shopradiossamoa.co.nz. Ia ona whaima i eile o lau oka kiliwa sao tulava I lau mahota po lau lawa I so se tulu o loo e mafuta mai ai whaafutai. O le wha silasilanga mo le mafutanga le whianga o a maile I ni usila nei. Wha tulu antu lau wha whungaanga Samoa a o le rei wha silasilanga e wha sinu tonu le le mafutanga alo matama whanau a o di paulo maninga whai manuai le reinu o a maile I a le pata. O le awhaiala tātou whuntanga I le strona nei a so sfulmara whao Iuni I le tulai tolu I le awoli o le do whanga e whaiai o le Kelston Community Hall. Tālo sanga tu e melanganga mā o lalo I le tātou mafutanga whaapea le au talavou e fia maua se tātou whilo inga ona o se mata uputa o lava. Morisi whaamtalanga whaapsota iane I le olua tasi lua wha lima wha ono lua. Olua tasi lua wha lima wha ono lua. Whaaputanga lo sainia e le ofisa le mafutanga a le fia anganawa maile I totonu o au kilani nei. O le isi an tātou wha silsilanga tahaua mo le mafutanga alo matama whanau a le fia anga o vaie I au kilani nei. O le awhaiala tātou mafutanga masani I le stona nei ia so se fuluma le whao Iuni lua whelo lima I le tulai tasi le hawauli e whaiele I le mauta o lutu I manga mau I le tuantusi o le wha li Nedi Place I Mangele. Tālo sanga tuai ma le wha loalo le tātou mafutanga ai mise fo ini tama whanau a siu tātou nu o vaie e sa whatai au kilani nei e awhifia mai ma mali mai tātou nuti mea whaatasi ma wha mau popo I ala mafutanga siu tātou no. Whamele tasi whaapunga Samoa e le lei a le to e sea nu po topoto tālo si le lofa walanga lei o le tama o I le langi o le amori atu ai lau tau sui fuama sa mātu ola tātou whilo I le aso I le manuia. Moriksi whaamtalanga whaapsota iane I le numera le tek fono I le olua tasi o iwa lima lua valu. Olua tasi o iwa lima lua valu. Whaaptangi lo seinia la tātou whaalinga le da e le laulaua fono le mafutanga le whianga vaie I au kilani nei. Ma le tātou whaalinga mulimuli leo tanu mai le mafutanga sangata ana pa ia I leo lumoenga. I le amatele tau ai mātou te toi whaatalo whaantua I le pa ia mawalunga o sui uma o le tātou mafutanga a sangata ana pa ia I leo lumoenga o le pa ia lava lea I lau talainga I le matua na tongi ia alipia ma le toa iwa a fifio soa I malelangi malo tama lelangi ia tau alfai matuyoti ma o lua tawhai ia o manga ma pa sese. Maliu mai o I leo lumoenga o leo lua I tu mua e wha silsilantu I la tātou whono tanga e peo na masani ai ai maise ai le tātou wha moe o loma nei I le aso malo lo le matariki o la winga o le aso whareile lea o le vai aso faupe a tātou au lia I le alofa maleanga lei o le tua o le aso o le fono o le stona nei aso sunma le whao Iuni le tulai lua I le awoli I le tuantusi o le sefulu wha o Tara Road I o Tara wha me moe o le tātou whilo I le aso I le alofa maleanga lei o le tua Fa apea le fautua tatalo le tina pa ia o Maria. Fa amriantu le tua I ainga uma ma whanau siu tātu no. Fa apea no foa o fa awhiangainga ma e kālesia. Fa utai lo whaia ma le whaalo alo te lava e le fionga ia pantele Michael Alipia Enderman. Fionga le teite fono ma le laulaua fono le mafutanga sangata ana pa ia I le urumoenga. Ja, o di sina o tātou whaalinga lau tonu mai le official radio Samoa le rivahenga leso ina ua se ngādi antu lava le vai nao le tātou wati o leo wafia. Ua toe ono ma le afamiliu te ona tā leo le itu la. E lua, tāfo I le lua ona awinantu leo tātou telefona ngana Samoa. E pe ona sae whaafonga iei le itu la tasi leo uli nei. Mai le fionga ia leo lua I lei. Wa viviantu le sunga ia sila da band po sila one lei. Ala pese ua whaingo ina Samoa o le antunu tofi e leo se antunu taliola au tapena antu e le tātou tano I lena whainga pa lota I le whai ungo le masino au kuso I Samoa.
Samoa tula i mai, mai atoa le tai. Mapipi lemu, mapipi lemu. Samoa umana totapi, eleo se atunu taliola. Samoa e talento e pia o ni poloma. Samoa e talento e pia o ni poloma. Ini poloma. E whatalo whātu I lau whaafonga anga le nei tū la o se whaopoponga le nei o tātou tāla fau mai lau Radio Samoa. I tala o tamua, e le tau whailo le whaalongo I nai I le wawea o le aswana nafi le toa tele o tangata nu o North Island, le matau tio le pāpai o whai tili, ma le waai o le emo malo si o wila, a o lea ua toi tuu mai whai tuanga a le ofisa le waai tau New Zealand, le toi whianga iai o lea whai tua la tunu o malapta inga a o whau tuanga e tu sae matulanga o lolo wao le tau. Ma le ono toi waai ai o le emo malo si o wila a o whaalongo I nai foi pāpā o whai tili whai tu e au whiai Northland, Aukilani, le Great Barrier Island, le Coromandel Peninsula, Masisifo Waikato Mataranaki. E o atu lava I le walu I tu la le umi o le taimi o le a whaalongo ina ma waai ai nei winga lolo wao le tau. A mata atu le au uli nei se ia pā I le vai luanga o le poana nei. O lo vavalo le ofiso le vai tau e ono o atu I le 2.5 mm le tele o timunga, ma le te leo le suava I e ono maua mai, vetu sa le 4.5 mm I le tu la. Ma o whamawina ona o le tele ai o timunga e ono tu la I mai aini lo longa, e mese lava whai tu ma no whanga maola lalo, tūla lata ne I vai tafe, ma awala e tūla lata I le vanu, ma e ono iai lava ele solo e tūla I mai. Ma walapata ia foi le saonga le mua I o nisio awala mo feo a ingo tāwale, ona o le mamafa tele o timunga. Ua whautu ina ai le malu lau tele ina ia mata I tuwino le lātou saonga le mu, a o whitai ia I le atunu o matumulanga laulau o le tau. Ai le sau ai o whautuanga malapta inga I lolo o le tau mo le so o lea na moli mawina le matautia o le malosi o le pua oa, na ofitia ai le tele o whaitua Aukilani le tai aona le ila. Ai mai se lava le malai vale le whaavau malo I Aukilani nei. O le malosi tele o le pua o na tau fia ai le tele o whainga malanga wha loto I whale po domestic flights I le tae au. Mai reporte e whaamawina e o atu lava le luas futolu whainga malanga na whaatuai pe na delay o na whaatau nuwina. Ma le iwa o malanga na tau fia. E ui le tele ai o le pua oa e le I whaapenao na afia I whainga malanga whaavau malo. A ua mai tauina fo le toi solonga le lei ai o whainga malanga whaalo toi whale, ina o toi au mai le whaatanganga, ma le whautuanga I le maumali e se atu ai o le pua oa. Ini se tala ua mai nei e le matanga luenga o a onga, ni o lato whaamaumaunga tu sai ma le numero whanau e tais fulli matau sanga le matutua, ua whirifili e whaamuta o lato wa o onga. I whaamaumaunga le tausanga lua olua tolu ma le tausanga ta luai lua olua wha, na wa ai e mawalunga atu le numero whanau wanga I ese ma ua le toi au wai I a onga, na I lo le tausanga lua afe ma le fitu. Ta ua o le ulua I sa iri linga ma su enga le mtanga luenga o a onga na whaamawinai. E o atu le afe tol se lau fitu sfulu ono whanau a onga. O I lato I lalo ifo le sfulu ono tausanga le matutua, na mawhai ona le toi anga I atu I a onga. I le tausanga na te nei. Ae na toi whailo le iai o nisi o whanau, na toi anga I atu I a o onga. I le tausanga lua o lua tolu e tasi le afe lua se lau iwa sfutasi whanau e ta isfuli ma tausanga le matutua. Na tu I ai se whaatanganga e tu ua a onga. Ona o nei tu, ua whaatulanga ai le maualunga tele o le numera o whanau a onga e anga I ese mai a o onga. O maori o lo maualunga ai le numera, whaamawina e whasu fitu I le afe o whanau se fulu lima tausanga o lo o a awhia I le avaenga. Pe tusa le ma le fitu se lau ono sfutasi o whanau I te tono le tausanga lua o lua tolu. Whailo fo I sa ililinga o le whaitu o Northland o lo maulunga ai le numero whanau e anga I ese. Ono sfutasi I le afe, so atuai ma le Nelson I le whasfulua,
ma Bay of Plenty i le fast food tasi. I le reporti le tausanga lua tolu na whaalia ai le tele o a onga na whaatūlanga, o a ongolo o whetaya i mwhaafitau li lau tele po social economic hardship. Ma onisi ne o mafuanga malunga ai le numero whanau a onga e anga i ese. I lona whaatūlanga ngā male se lau 50 anga i le tolu se lau 50 i le awhi o whanau se 15 tausanga le mātutua. Mai tala muli, au whaasalo ai ngā luenga whaatino leo e ala i lato waalele po le helikopter o le police Eagle le poana po. Le tausa ili ai o se ta avale na ngā oia i Mount Wellington, a whitaia i loa le helikopter ina ua whaalawe atu se leisa. Mai lalo le lau ele ua whana atu i le lato waalele. Ta awe reporti na vave mawale no fuanga na whaatino ai e le tangata le ngā iwinga matawhia loa o ia. Tos fo lua tausanga o le ua tawhia ma ua mōlia e le mōlianga o ngā ioinga e ono lamatia ai au wala o whemalanga inga po le endangering transport. Whamawina le pūlenga o vaalele civili po le Civil Aviation Authority le te leo le awhianga e ono tūlai mai i le whana atu ai o se leisa i so o se vaalele lava ona i whaingata foi i se awe vaalele le wha foi ina ma le saunga le mu o le vaa ta luai le wha lawe atu ai o le leisa. A o le taimi foi e toi lele mai ele vaa e tūlau ele i lau whanua. O tātou telefona mo le nei tūla o le asolua whaaftai whaafonga mai tō whaasoifua. Tālo wa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ura ule ki o. A eva mai i le se 15 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Bounce with that, bounce with that. Bounce with that, bounce with that, bounce, 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 bounce with that, bounce with that, DJ. Hey, hey.
whakamali o le au vepese le rubber band mai Samoa ma le afoi. Sunga ya mauto tasi a suao ma le whantunga tuwai a le puni ala va, le divango le awoli, sauia o e la upenina. E ka whiwa ai e se penina ringi iau. Talo whantua ia line mika, ma le vai, ngale mabuto mai, e Samoa le divango le awoli, nise nua lofa, mai Brisbane I Australia. Na sau tua le meo le lisi le mantoa. Al Queensland Maroons I le aso nafia. Ya. Ole mea la wo vai atua I sole. E le mangi superstar o sa woi kongora. E renga teilia. Ya. Wa sui mai ai malaka kapiteni. O le futua wha alau I ro mai I le taia ona leila. Ya. Mai o le ala wakong wai lo mafofo. Pi malawa koi kia kongoi lo mafofo. E peia wa tauna, yo au mea fui, e whai mo meo wha ai, I au ia po ile au e manu maa loa o ile au e tūlua. O le lau ke mawhawhau, po le ale, teimi au no, yo e mo meo fusu anga. A vai e kolo whai a unga fui lele lang kam fusu. Nga o le fusu ai fōringa le mela i. Ia nga le pā ngengo, o longo wi. E ka kaunga sefe mua mua. O le me mua mua kaunga sefe. Sefe le soi fua malolo ino lan tamafusu. Lua. E te tau fuina sefe antu ai ma reputation. O le whaiao. O le mea ngā kaunga ma kua I sefe le li. Mua, sefe le soi fua malolo ino. O le kamafusu, lua. Sefe a kuai. Ia, ma le to mai ma le anga va. Ma le ingoa, ma le tau le leia. O le whaiao nga. Ia, waila i. Ele... Fusu anga le alo Samoa le sunga ia jai o pateia. Eo. Nga umpa kua ia ufiu e whaakali so le pōle a sa so le amala mala songa fuwa le fusu anga. Alua ia ukele iro. Aia le lava o TV ia maka mai ia umoe lo mga ia. Ia whamahalo to hile alo le tātou utaro. Ile tūlanga maa walunga wa o ia an tau whainga ile tālonga o le whaipelenga. O lo tū mawa I pia fusi ia teia. Ina ua maloloi ia la na panga. Leana la whailoai. I le whai ungola vea so le se mawai today. E au se ta lia. Ya, mai tau antu fwoi lele tau mawhainga ale karapu fusu lea le Tasman Fighter. Sole, e o le fwoi nei mustasio alo le tātou tru. Le sunga ya au kuso. Le fwoi na manu malo I lana ta alonga I le whai ungola vea so le se mawai today. Ai, e whai umaku pela ukana le mako au lea le Maroons. E sau le lisi, o vea kong sole, olo, kele o mako kama le leila e le o ka alu. Ia toi le pikia mai ma le rika kapiteni Daily Jerry Evans. Ia, wakoe kau sui alo ma wau tai ala na leila. Ina ufo e tau atu le tala, wai le i eskap kengi la so ngafi. Ia, tau toi wa ai atu, sole, o lawa kapi kengi la o kamalea. E mo ia fiki vale iske. Ai o nginga, sekir ka alo la o kamalea. O le makua seki o le ap. O le kapiteni faulan mantou au le wai e ui leo anto toa le malosi ma le kingo le kama. E o le sunga ia Cameron Munster mai le kalapu o le Melbourne Storm. E o ia leo a tofia ne le li whaia onga ia Billy Slater. E a vea ma kapiteni o le au le Maroons I le Saudi atu le lana ta alonga lona lua. E ta aloa I ma le New South Wales Blues. Ia. O le mele la o yele ta longa lona lua. E ka ue mako fui lele. O le do or die. A le manu malo. O longa wing. Ia ua. Se antu le manu malo fui le ding sang. E le au le blues. Po le au le a le fionga ya le au pepe. Ia. Ka ka fe mo wa I fui lele nga. O le au pepe. E ofu maile ofu le blues. Ia ale piko kong le jersey le moana Pasifika. O ta ua ia le moana Pasifika. Tole. Te le lope o e manatua se tasine I o alo o le laumua I Wellington. Tau ua I le au o le Hurricanes e le nganta fo I lea. O le taimi fo I santa alo ai I le olo peleki a New Zealand. O le malanga antu I tunu I fafo I ana kona karate. E se iso e mei fo I se lengi mo le kausinga o le ainga. O le lau o va I antu I le taia o na leila. O le ua saini mai. Ia se tasine I o alo o Wellington. Le sunga I a nani lau mape. Ayo, ka malo fiki po o kingo le leinga o nani lau mape. Le fui sa second, ia koe center, I le au le Hurricanes, fa pe fo I le pele ki New Zealand.
o le ua saini mai i le kalapu o le moana Pasifika. Pea ma le fia, vai aso o le nau vai antua ina ua mai a wale manuia le tamu whainga le moana Pasifika. E le tamu sanga o le Super Rugby Pacific i le neitau sanga. Fa mai e tos fulu wha i a alo o le Pasifika. Le ito tono o le moana Pasifika. O lea ua saini inisi o kalapu. E le ngata tono New Zealand e whape fo i antuno e mamau. Ia, o le vai teimi nei, ua whaaplo fesa so sta alonga lava. Ia, masaloko e ko ai ki a ka alonga. O lea e le i whaaplo fesa ina. I le nei vai tau. Ia le whainau tau mawhai e tōna una wantu ia le filifilinga le li whaia aonga ia le manu tu spisi ma le pulenga o le manu Samoa se fulu ma le lima. O lea foi. Ia, ua whai lo marino mai e inisio alo le tunu le santa alo e misi lewana au le moana Pasifika. Lo latou lea vanoa e ta alo ai. Ia pe tau e vina le taka vai o le tātou au. Ia po le tātou tunu foi Samoa. E le tamu sanga o le Pacific Nations Cup. E le rea tau sanga. Ia misi le ta alonga mua po le ta alonga whaavaha malo. Malau malo si mai si ko tilani. O le nāmea ia. Si e pule ale kama le no makua ia. Ona. O le awa whaapolo fesa. Ia le ta alonga le lakapi le rei tau sanga. Po le alo whai mai. Si e saka kauanga alor kamalea e ka ioe. E ofo le malo si mo le tātou tunu. Ioe. E whai fo le ngā. A o le ngei. Ioe. Ia wa awa pe o le whamoi moi mai e ina yalo i o le tunu. Le tau singo a inga e le ngatai tono New Zealand. Ai whape fo i o tātou a inga i Samoa. Ia, o le halale me o le akupu. O te reo whai hatu a mele mo ngupe kongo le manu Samoa. A lau te whai hatu. A maua le avanoa. E toi si i tia antua i lunga, le tūlanga i le taano, e ma tūlanga fo i taua o. O la me kau fi aifu. O lo telefoi nisi o alo le tātou tru. O lo whapele o na tau whamai. E fia maua le havnoa. E tau tuai. E ale au le manu Samoa. Mo so se au lava. O le whai unga le neiva yaso, le sao ni e tuai le au tu maitai. E au le manu Sina. I se tasi vau tamu sanga o lo o wha ngā solo le tono le tunu o fiti. Pe umala wole tamu sanga leo le Oceania qualifiers. Le sauni e jele whai unga o le neiva yaso. O le aso sāna se ima vai antu nei. Ia o le nā malanga atu ele to tele o alo tamaitai o le tātou o turu mai New Zealand. Ia tono nisi nai malanga mai Australia ma Samoa foi. Ile nā foi i tamu sanga o lo tali mahalo ile anturu o fiti. Ia ke le manga wai mau ka longa lo ka ko vevesi ele neiva i tamu. E lengan teida. Ia o lo whaanga solo foi. Ia le mata upu. Ia poni mata upu i Samoa i tono le whaam sinonga. A o lo o whepi sia i solo sui wha tutu. O vaenga wha upu whaile ua mai au na le stala e ono. Ioi. Ono vaenga wha upu whaile ua mai au na le stala wha le tūla fono. E mana tua fo. E le ma whai ona talia mahalo a ia se vaenga wha upu whai. Pe a whai. E le o antu i le valu. Pe sili antu fo. Ia le hau whai. O ni sui tau va. O lo o iei. Ia pe ua le si tala lea. I to tonu o le lantou vaenga wha upu whai. E mwhai langa e pisa ma e pese. Ma e whai mai. O le vaenga rake. Ioi. O le mako vaenga rake. Ia, si umaka wakure ngore vaenga rake. E whai mai. Ia a mako a ma. Kula i mai o le mele. A le a koroko o valu o le kou vaenga wha upu whai. O lo nowi. I le ai ama se mea o le a happen. I le vai taimi. O le tātou whainga pa lota. O le fui lana o vai etu se taimi li mawatu. O le ua mai a o na au mai le polo inga. Na tustusia ia masaini mai ele au mamalo le tātou malo. Ma o lo o whaapea mai ei. O le aso lulu. Aso luas fulu ma le fitu. O le masino au kuso. O le aso le na. E whai ai an tātou pālota whaapitoa. Pālota whaapitoa ia mo ilantou e vave nao e se mai Samoa. Ia ele mawhaiona awa ila stonu le whai ai le whai ngā pālota. Ia mai telefo isi mafuanga. E mawhai ai. O na whaia se pālota whaapitoa. A so se tangata nuk Samoa po sini Samoa. Ile an solulu le an solus fun mal fitu. Ia ona umalo leo le an solu fitu. Va ile an stofi an solus fun va. A so for regle an solus fun mal iva. Na le whai mai la vo Samoa. Ia nga ilo ile oi I fale pālota. Awa fo ile whaantidonga. O le whainga whilinga. Ia mo le isi whainga malo Samoa. I to tonu o le isi lima tausanga. Wai sauni e jalo te pālota pa awhio le jala lai nei New Zealand po Australia. Ai atanto I nai Amerika o tau sauni.
wa ea nga i lunga lo penga te whai langi la official komsino whainga pālota Samoa. E whai ei lau le stana. O na wha a mai a le leilea pia e tū lau ele ele. I lau whanua o Samoa ma ea nga i e wha a mai a le leilau le stana. Ia mai tau whona i tono Samoa. E le kaimi. O lea wha ngā solo i le whainga pālota. Ia oni sina vaenga mo oi le di vaenga o le awoli. Ia a wala vole whianga i o le truk magalo wenga tūte ma whaiva lo Filipa Talia. Ia le tān tō whilo inga masani ma le whionga ia lilo ma iawa maina vai. Pēna mai tau wana banga o le whaam sinonga i lona vai aso lona tolu. O vai aso e lima leo lo whanga solo i le taibinei. Ia wala vole longa puia li o lo taupa ia ma lo taupa ba. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Le Little Feet Childcare. Tatala i le asongafua a nga i le aso whareile mai le fitu i le taeau, a nga i le ono i le afiafi.
Ma o le avanoa o le pepe whatoa whanau, a ngai le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu i tūla, e a onga ele tamaititi 3 tausanga ngai lunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo i le tae ao, ma toi mo moli i le fale i le afiafi. Ma wafua le lunch i aso uma. Talia wins quotes. Whasota i loa la walo i le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whaleoloa o le Eveni Pacific New Zealand i au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo i lava le vinga o papa i songa a loa fau. So mai i le Eveni Pacific New Zealand Store. Mai le asonga fuanga i le stonai. Se fulu i le taia wanga i le ono i le afiafi. Tua tusi o le Tassi John Gelter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga i tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse i le shopping centre. A le malai valele. Eveni Pacific New Zealand Store, a fio mai loa Samoa. Tasilima i watu, amo. Elena,
mai Sunga ea sau se e vaanga ai Toko so mau fia fia ai Fai fai mani e awale so ona pai Namasiki tonga wei mai Whakatau pasi pea ke vino takai Lue lue ki loto te ki whai mahosino Whakatonu ki o whasi manako Tahine tonga tau o lunga mai Whakateki peke hao tai Pola haka peke mali mali mai Wasi fu pasi ki ho whasi manako So mai, se la te se mai Sunga ea sau se e vaanga ai Toko so mau fia fia ai Fai fai mani e awale so ona pai So mai, se la te se mai Sunga ea sau se e vaanga ai Toko so mau fia fia ai Fai fai mani e awale so ona pai So mai, se la te se mai Sunga ea sau se e vaanga ai Toko uso mau fia fia ai Fai fai mali e awale so ona pai So mai, se la te se mai Sunga ea sau se e vaanga ai Toko so mau fia fia ai Fai fai mani e awale so ona pai E whasia o yo mawhawhaunga E whamai o te le alofa Mai mau pe ana i loa Oi o lo uola toa Ai o te tau tino ia oe I oe o na oe lava O te tau toa atu i o luma Happy when I was younger. What does he own my power? It lets you follow Wayna. Yeah, it let follow Wayna. It pay you less solo on the line. You know you're falling out. Only love find uma. Yeah, soon I lay uma. Fia ole mawhawhau Talu ai o sunga lo wau Mai mau pe ana tu mau Tatou e whaavavau Au tu ina na ole o langa I oi e umona pala O te tau toa atu i o luma Happy when I was younger. What does he own my power? It lets you follow Wayna. Yeah, it let follow Wayna. It pay you less solo on
Se whakamali o Richard Parker le vaingo le woli ina ua toi se fulu ma le vanu minuto na tala o le tula. E tolu le vaingo le woli taimi New Zealand o le toi se fulu vanu na o le minuto na tala o le fa isa mo le vaingo le fiafi. Fatalo fan tuai le usoi taito. Bo lo pati fola ni como le unangana ale a fo sunset moto si papa toi tuai. Wa le mawhaina whaisa ngā luenga ia ua papani fo i lima mo na tuli ona o le malo sile sa wale manu luma le timu i le rei fo ia sulua. Ia e pei ona masiria ia wauli whapene ia o le a tātou kolosi antu i loa i Samoa. E le fionga ia lilo mai ava mai na vai le sui o le tātou wala leo o lo whape leo na tautua mai tutonu o le tātou o taro a wanta o le banga o le tātou whaamsironga o lo whape leo na whaanga solo i lona vai a solo na tonu nei vi whilanganga o le ua whaantasi mai le fionga ia lilo mai ava le ni vaenga o le aso whaantalo whaanto i lilo malo le ngā lue ia malo fo i leo na sai tiutu mga luenga o le nia so fo Ia, o tara whaatu lau tō whaafonga mua, ia whapea fwoi e le teo Samoa i Nusila, ia i nana au aunanga i le nei fwoi vaenga o le aso, ia whamalo fwoi le tātou atunuu, maua mea tātou whaasalaunga e meso le nei po kalame whai pea, ina ia mawasi na tala mai Samoa nei tu sai fwoi o tau alumanga le whaamasinonga. Malo, whaamtaia lilo mai ava o le ama tautu i antu le muli panga ma ai a iuli atu, au mai ala so onga o le tātou polo kalame, mai le moli mau ia po o lea fo le ngor kako statement le na whaiana. O le tātou caution statement, le mo le whasamo sa o kako statement na, o le whaamatalanga molia. Whaamatalanga molia. Sa wakulo o la molia. Whailolo rau whaamatalanga lea le caution statement lea asam. Ia o le whaisata ua o lo iei fwoi na whapena fwoi o na ia ele whamatalanga siwai, e tu sai fo i o mea na tutupu, ina wala a whaalau molianga. Ia e aolawa ona, iela ia tau al tangata e maala mama mani noai. Ia i ona molianga, ia maringaluenga fo i a leo, i ona ia tau, i tau ai, ona whaisa whamatalanga, e le tau ai. Ia me sei fo i on tau na tu atu sana mau e langolango ai, lana ia fo i whinaungai i molianga, e tu sai o molianga leo. O lela na whai ala na fitu langa umai ai caution statement ia e pe ona ta ua elua ia e tu sai o le moni mau ale ali i ta ailua leo le sunga ia malai imi taifu ia le sa ia tura ia na fia ma o fa wa le so ia ile langona e o atu fo ia ta ia malastofi ia o fa ia la vai ia kolosia alo ia le defense ia ile sunga ia malai imi le nik malo whaamtaia lilo ia sei sauno ia wa lena o nafi lena ia le sunga ia se ilana moli mau o whaawau pena whaawau mai la i le tai au nei ia me se fo ia le tūlanga pe o le ia siona to alua po siana paanga ia si vaipa o ia le tantum ta upupele ia o lena mau foi na whaatino ina na fil whamtalanga whatau moli a si vai ia e tu sai fo i o le o tu fasili lava e leo i le tūlanga ina ia mawhai o na whamao ni e wā leta ua e Sam ia si vai nisi o vaenga o lana whamatalanga o la ua lena o e sa ili le whale sa wari ka vale lea ia o la tau ene no foi tuane o le whale o loa lea e la talava i le nufuanga le iei le ta vale lea ia o le isi tūlanga e peon ta ua e si vai ia o le tūlanga foi le i le au mainga o le tupi e contradict lava ia i lau whalongolongo ia whamatalanga. Ona e ese whamatalanga ia me ese tele whamatalanga lenta ua ia li o whatau malama. Ia ese fo ia i isi tūlanga o ta ua whamatalanga ia i le whamatalanga mōlia po le caution statements. Ia e pea ona whaailoa fo isi vai le tūlanga fo le na ngā ima Samuel we e au mai le tup o le vai ta vali au mai le tupele le ta ua pe iva fer tupi ia o le ta ua Samuel na tele ave ia si vai le tupi i le taimi la vale na tele fa ilo ina fo ia mantua mai le fa ngasolonga mon mauna Samuel sa fa ia li o fata malama o lo ia ta ua manino ai ele ka ua ia si vai mani ngai kani a ko ale me ama ile kupele man tangata ama ile tupi ai pe o le sa
sana ona lua kwa makupe mafakau mafate ia si vai tulanga le yo le fai lo si vai yo le aswale na la o ia mele tu le na mai ele tu na sa wa ia sa mai o tonol fale tu mai tu si ate ya au mai tu si ate ia ona nga ia se lola ia le a fai se tasono fuanga mafai tau ai lo le tu pele ta wa i va fi ona i mea itina e ta ua e pei ona sa o i whalina upuali whanga mua i tō launga mai roi longa alfa masinonga. Tūlanga whailele e sel whamatalanga mua e o ai sau mingoi whapea, e sel mingoi o, e sel mingoi, e sel lo mingoi le ka ua o, e sel lo mingoi le ka ua e au ngā uma i tono whamasinonga i lo i loa iai. O leo ta ua si vai fo ia tūlanga, o le si tūlanga ta ua si vai o le tūlanga le au maingo mari. O le whapea si vai e le i malama i se awhea e kas. Nā te le i malama fo i se tūlanga whapea na tuk. Ai ana le amai amari mai sa vai. Mau mai whaatasi loa le tā ua sa awai e mawhipule ai. Vai a kuloa ia. Le aila i le mea le kup. Le ia le mea le kupua i le whamatalanga ia o talanoanga ia whaatasi ma le fionga ia fupule ai. O le lai ei mai loa i loa i le awhea le vao lona te olua ma mari. Nisi nā mea na maua le se senga o whamatalanga ia e me se foi o le tūlanga e le o maua i le whamasinonga le ese o whamatalanga mai lea taimi na whaatino i nei le sosuenga e li o whaatamalama. Ma le whamatalanga le ua whaia i lunga o le malu o le malo ina ua whaia le caution statements. Au lea sola ba ia li funga mua. O lea sa fasilingia i lea so ia le sunga ia malai imi e tusai o lana moli mawana na. Tusai o mea ia ia sa ilia ia so ina ia Samuelu i lana caution statements. Fasilingia. Awa pe ova maleficus full fasit. Le famawina 18 pages o le caution statement na Sam. Ai o le tūlanga tā ua o le ana e mana o mia le whaamaonia o le sola le sa tūla i amatai ia le Colossial Defense na amatala i le tamaita i lo ia o lo tūla i mo le sunga Sam masivai le ia le sunga tamaita i lo ia Catherine Dalziel ia mai fafu ia i le tūlanga lea fesilingia i le atoanga ma leo te lenga o le whaalongolongo atu i fesilia le loia, o le process, le whatinonga o le suenga leo. O le whangasolonga suenga leo, i le whatamala, whamai whatamala leo. Whatamala le sunga malai imi i tūlanga foi e na tele i whamaumawina ia ni mea se notebook, o whamatalanga umai e mamori mau ese sa whaatino. Na tele i whamawina i lalo le running sheet, i tono whaila ia a leo o le case lea. Ia lona lua. Ia o le tūlanga whailele e peye o le na alua malai imi o le tasil na fasilita ua na umi si taimi o tuli loa ia le sunga malai imi. O le na alu lava malai imi e whaile suenga ma fasilingia Sam, malona ma fau. E wana iloa lelei. E pepelo whamatalanga ia Sam na abatu. E pepelo le lana alua ia na tele ia mana ia tala Samia na le fai kwanga fesili fa anga i videos ia Sam moni mau mai ai na tele ia mana ia ina le fa matalanga Sam i le otu au le fa matalanga Sam i le tongi tupe o ia le ala lipule e fa o le otia o lo malauli me umana le fai mai ia le tamaita ilo ia le ia malai imi le o le leina whaila na ngā luenga, le o sao na whaila na ngā luenga, e whaaitu au na whaila na ngā luenga. Ia, e o alai whamatalanga tangata sa whesiringia, whesiringia al tamaita ilo ia le whamatalanga le ala. Ia whamatala ina ia malai imi. Pai mai o lena o atu le ala, whai atu e le vaenga o whamatalanga le ala o tau e whapea. E na te toe tō maa natu, e le taimina o atu e tangata leo Samuel. E o atu la ma wakurkala le pe whapea ti ate ia. Ia
O leo sau ia te o lela walu leo ulanga le mtau pule leo tu ia ai fai elan tala le sino ia yalu leo na alu foi le text tu foi ia te ia ai text ma ia yalu leo so o le vala la le fesiringi ia lo ia tama lo ia le amala I mi fai mai ile tu la le o le na to o carry out le foi le susuenga ile fanga solo to susuenga ile tala si vai la na fama talanga fa peola to no foi tu o le fale lo la to no foi tu o le fale lo to o lo la fesiringi al fale lo ai o fama talanga le pule le fa pe mai le pule ele vai termina al wat oi sam ele vai termina na la fe texa e ma sam e to tele ialu e va ai le phone record fa mau ngol telefoni pe mo ina biliatu sam pe mo ina texa ku sam ya le ala pe mo I me umane e fai mai le ala ina na fam talanga ya Natalia ya le umfa pe mai o le fam talanga Samuel o leo e fanga solo la to so ngai fa mau ni mai uma ye ta o Samuelu e fa le anga ia leo lo tangi al fa matalanga le ala o le fa matalanga tangi le ala na fa aulu e le se me la o yesu el fa makalanga le ala esu el fa matalanga Samuelu e tu sala na maule wailunga na videos e fa sanga ngai ia le ala e umi o se taimi o tuli ya malai imi ile tulanga le fa matalanga le pule li ia o mai le si fa matalanga na fesiringi ia malai imi o le tangata ngoa ia tau anu ia o sai mai e wa kele le mau info o ka le mau info la ko ia o le tangata le fa pea na faila na fa matalanga e fa tau le fa tau ina to covid o tangata sa o ia sa fa ngalwenga ya te pola e ona le pa covid ia o le lai e te ena le tangata le so na ilo se conversation at pola ma Samuel i le fa tau ina to covid o le fo ia te ena tangata le ia le tulanga le povi e pe ona ta o Samuel pe fa te ena to pola tuli lo ele lo ia malaimi pesa sa alue eva aile bank account to pola ia na ola to so enga le bank account to pola ma record so o ana fa taunga ia I povi ma tunanga mai fa pe na all to so enga lau so enga I customers ila ya se customer na fa pe ane le sama sanna va ia sam le o ia abatu ia manupalangi e fata e leise tulanga fa pena ia fa lai mala imi e leise mela ka ia I fua ia mau mea uma o le fa manino mai tangata ia e pepelo e leise mena tu e makua pepelo e leise ni povi mangi fa ka nga povi na abatu ia te ia o le tulanga la le na pe o le tuli tai pe fo na tuli le ala fa mai ila na fa matalanga o le fai le tulanga le pole o le la vea o tu au fa mai ia kala le fesilingi ia loia le men ko le kulikuli ai la le ala mea umai mal fa mani nonga mai o le tala Samuelu o le na va ai te ia le pole ile la vea o tu au fa mai skala amala im ele se mela ma ko fesilingi e pe fa o le kali le ala le amai o ke le ia se pole ma o lewa ma tau mau ai mau ia o le amulmuli mai ma fa manino ia mau ia e fa mau tino ai le sa o le tala lea ele ia ma se si o ila tau na ia tono I le pole e o le si tulanga o le fasiringia o le tulanga foi le pesa tau na o na alu le sunga mala imbi e fasiri le fale papakiu foi ngale le ka wa sem na ku ai luma manino mai tatanronga na file le wata o sem langa caution statements o ia ngala kuku mal fal papaki mai lo ia le tama tsai lo ia o le sa ele pa ki sa faila lo akole na men go le o ai na men le alwa ia siringia ia tanga tana sa ia ina
La tau na mo ni mau sava ai se ununga ali ia tu I luma le fale papakiu. I le polia. Ia. Len le vei tu au. Ia e fai mala imi. O le sesu nganga ia sesu nganga le traffic le kaiminga mali wai tu au. O le mea le sesu el terminate. O upo Samuelu le na fai lunga e fa sanga ia le ala. Mata uai. O le fasi tangata le ala fasi tangata ia. Ia fai. Ia opa. Ilana ana mo mau mana video ia na velunga. O le tele na mea la sesu. Su ia le tulanga le fatinonga le su enga. O le kulanga nga la ku. O le su enga o le whaamatalanga le aloia, ele I atoa o na whaile su enga malaimi. Ele I le lei o na whaile na ngā luenga. O mea nei ele I le lei ai, sa ka kaunga alu I kangaka e ei tupu ola, e ei e sau, le na whapea e sau, le na whapea e sau, sa whainga luenga ia e sau. Sa ta tau na alu malaimi, whamei pālang, le loia lea te tamai pālang I lea. Sa ta tau na alu malai imia e sau. E su ele bank account e sau. Be on tangata whainga luenga. Su ele employment record. Be sa se tangata whaapena whainga luenga tia e sau. Mea umana sa ta tau na o ele su enga malai imi. E whamei malai imi. Wa umona moli mau e sau. Ele iwa ai whaakasi ngai kangaka o Sam. Ele I whainga luenga ina fo isi tangata whaapea. Ilana business. Uma no fa mai fa maonia mai fo. E tangata lai fa inga luenga yo. E la tau te le inga lue fata si fo I masam ili business lea. No inga la oani si ia o tala le amla imi. O ala ni si record e te mana o mia. Ua fa ma wina fa matalanga mo ni mau nea nei itulanga. Ia maresi tulanga. E le se mena walwai fo e sa ili a bank account a tangata nei. Ia o le tulanga na le e pe e anga I mai ele talia leo. O le tulanga le na le anga ia toile fisingia o le info le o le maule wai luma. Le whamasinonga. Sao, le whai mai mala imi na mawal whamatalanga e sau, mawal whamatalanga tupuola ele wa kuangi povi, ele whakawangi povi, mawal whamatalanga a le ala, e whai mai la le tamaitai palangi lea, ele o sao whatinonga o le ngaluenga, o na sa tataua na maua ia wheso ta inga ia, a whaintara noa le ala masam, na tau na maua le phone record, sa tau na maua date and time. A whaina na iei se whataua inga na whatau mai iei Sam ia na povi ia tupola, e tau na siaki bank account a tupola. Ia a whaina na alu Sam whainga luenga ia e sau, e tau na siaki bank account a e sau, siaki tulanga employment records. Ia ma scrap metals ia whapea lea sa, o ringa luenga na sa whai ia a Sam. Sa tau na siaki uma mea uma ia, a le whai mai ia le maua leo ia ma le ture pe on tau noa ia le tailua. E malo siaku le maulenga o maua I mori mau whamatala mai ele tūlanga o le sa o ma le moni al mori mau Sam. E lolo walu fua e su e ia mea na, ele o iai se wha maoninga o mea ia na titu, o mea umane ta me Sam, e pepelo ma ele moni. Ia, o le tūlanga na la e tu iai le su engal temin nei, tu sala e o te e malo lo mai le ko. Ele umane su engal tamatai na tu mai al tai au, ta nei le tolu, na tūla ia le tamatai palangi la, e na tu mai se food. Ia le, o le tūlanga na la iai le su engal, e ka I kulia ia, e mana ia fo, o le talia a le fionga le lita ai lua. E leo iai foi se me ku mama inga I foi ka ai lua ia le tūlanga foi le lo system le a leo. Le si me mana ia na le na maua mai ai. Ia. Oi le e mana o mia uma le record le ia batu. Ia fa mauni ai. Even though ele o iai songa so kanga kele le mata upu. E mai ta ilo ia palang. Sa kawanga e alu e fanga solo. Ai le whamala mai nei le sunga mla imi o la taunga luenga. A whai o le e sa, whamao ngi e le skangaka. A whai o le e tupola, whamao ni me lantanga ta whainga luenga sa o le wakaki kia whamakalanga ngai lua. E whamao ni e le si moli mau, le isi moli mau lan whamtalanga. O le wai luma o le whamasinonga. But still,
O la fa multi fence sa kaunga maua ia records o le bank accounts. Ia. Ia pela Mana tua o e lilo mai amata ilo ini te wa i se stula fono ina, i se stula fono ini. Ai longa ma fai se manu le malo se i vanga na ai se fa tonunga e po se warrant foi lele. E ma fai o na wa tu le stanga talo wa tu so le tu stupe le stanga i te ilo i pola sa wo i fa fonga i tonu yo. Ia wa ilo uia na ta mai fa si mana mala malei. Pe fai mai e sa ka kaunga ya. O oio le manu le manu. Ele ia kaunga su e mele warrant ali e whaatanga i nai. Wha le tū la fonu. Ai awa pe o ngau whamerika kai angar pisingisi ele i whengarua. O la le si mea ngai mga omi. Ia, o tūlanga tonu ale nā lai tupu. Foi lele o la ema nga o i approve beyond reasonable doubt. E sa ore maua leo leo. Ia, na no foi rola ia lea ma create le mea lea le peona o tā wana nafi. Ia le ma salsalonga. I le su e ngā leo leo. Ai mantua foi. E moni a oi e peona fai ia. Ia I whalingo. Ia malai imi na ua saua tua. Walua tua fesili al tamata I lo ia tulang whalele notebook. Ma records. E whaile malai imi kasi al notebook al leo leo Samoa. Mai le ngā se maka ufoile kusi kongo se notebook. Whaile leo. Wow, mai whai mai leo malai imi. Ese a New Zealand. Ese Samoa. Pena foi tu la fono el fatinonga wa ia wa mal manino tata wa tenu fa mau fa matalanga tai pela fa matalanga sam ia pa pena foi fa matalanga mon mau e el tanga tai sa we e mon mau sa o le tala le ia na fa mau le fa matalanga al bela le mana mi I bank records ma I bank accounts e sa wa oi wal mela I ngala kun leo so le bank account ko pula ai lo ko pula bele kan ola mela ke ai fuwa personal information ele ma faina ila lo tu la fono ele ma faina e ai fa ngai no fu ila le malu si anga fa mai o le manu na pa wala tala tu la fono o fe le me o yele fa tananga ila no le tu la fono we sa we fel na me atono le fa pe mai le to ta iloia sa ta tauna e alu e au mai Yes, a warrant. E mawhai eo na e alu so e wha mau ni e mai ia. A tonu e olo na ia ngā whinga ngalo a lilo. Ai a wha pia o lewa wha mau ni e mai le tangata e ana le whale insinia ma tangata o le whainga aruenga. Iau te leilo na pola alisi mei tuan tol na mea lilo. Ia, ole tūlanga nai, una te iwa, wal talana mala I mina whai. O le ale isi me sili ati oi. Sili le wha mau ngale. Ale bank account e au mai o ke le lopo o inga pe ia inga ale amount o kupela ia kongi o pe sili le tangata e ona le pisinisi ua tala noa mai ele I whaafainga luenga ina se tangata whapea tulanga na ele si tuta ua o te iloa fia ele tula fono pe ona ta ua ia upu e solo tula fono o le whai mai ele tameta iloa ia ele solo tula fono ia upu na e tu ua ia si vai papea o Samuelu o le wa I whainga morianga ma whamatalanga. O le e na soltula fono na wa ia ta umama ina ia na upu ia wala lafo lunga na video ia le tau le ia o le alama le komisina o leo. Leu whai mai e whasia tangata ia awa pa au ma manana le puli. Ewe mai e tamai tailo ia e le soltula fono upu na. Ia. Ai soli tula fono pe ama fawina e whatau whai aku iai maha imi. Lau fionga al whamasino. E soli tula fono upu na wala lafo. Ona ua tau mawala loina le tau le leia o se tangata. Ma o le keisa o alea. O le matau putonu al na lea nga iai. Le umia na fina. Ona ua whamati e mairo ala ta ia le ia tula fono I whaonga I upu ai whai aku ia malai ai malana tala whai mai sa le tawana ve ia si vai upu ia awa o le ewa pe ele o malama si vai na lu ese mai le aonga su kolu e on tausanga ele o ia se lo ia malama tula fono le
Ai mai ia kalamala I Samoa o lana tulafono o le ua afia le tulafono ua e faia tala e faalumaina I le tagata. Ma ta'u mawala loina I lona ta'u leleia. Awa o le maua le tamaita ilo ia famai. Ele se sol tulafono ia upuna. Ai soli tulafono. Pe a mafau e whataunu. E whawhewhea langa iloa. E whawhewhea nga iloa koe au. O la e mawhau iei pai po la whai e whakau ngōra ngā mea ali. O la whawhenga whai ngā koe ngā whamkalanga whape. Fia fai mai lo ia le sol tulafono upunga e fai mai kalamla imi. Lau fionga e sol tulafono upuna. Ioi, o le fai mai wakai kai se inga si vai. O le pepelo le avea ai ua e pepelo ina si vai. Ai le avea ma sol tulafono upu. Ma le wala kumala imi fai si vai. Ia o whamataranga leo na ua fai ai. E Samuelu whamatalanga e tau mamaina ai le tau lelei o stangata. Se i whamole a lilo. Se tau whamalino mai. O a upu ia wata ua atua I male alu ese o si vai mai lea o ngā na ai whatua atoalo na sifuru ma le tolu tau sang. O a upu tau whamata upu o le atonu wale mafuanga wale na ta ua ia le teimina alu ese mai i lea. Ya, o upu ia na lafo e Sam ilunga langa video. Le whape ai Sam. O le ali inga o li mongi whasioka ngaka. O ia ngā oki ai atu au. Ma le ali inga o longo e whasioka ngaka. Le lawa whai lomo li anga. Whakuloa ia mara imi asi vai. O le mo lia ia lau to olua. O ana upu ia na whai ilunga o ana whaasala launga. Ua tau mama ina ile tau lelei o le tangata. Mai onga ia upu ia wa whai. Ia tau la upu. E whasioka ngaka li mongi. E whasioka ngaka awa pa au. Wha mai no la ia leo le lo ia lea. Ua e tai se ina si vai. O le pepelo a ele ia vea ma sol tulafono upu. Awa le whai mai lunga ilona mahalam lamanga. E leo sol tulafono upu na. Ai sol tulafono pea e mawhau iai. O ie. Pea e mawhau e whataunu wina. O lona winga uwhapea tu e whasio tangata. Ea ai... E whawhewhea la ngai loa e lesi tangata o leu te mawhau iai. Wai, a kako wola e prove le mea lea lilo. I le tala lewa e sauno i mai oi, i le loia. E whawhewhea ngai kango e prove mai e tau. Na au mawhau iai e whaatino pe na au le mawhau iai e whaatino. I to tonu lava ia o uia mawhau. Ia, e te lele na fianga. A wala e sira fia oe whangamua. Ia. Once ke whaiel whasalanga I lunga ole o social media or media outlets. E mention ele ingo se kangaka au se whasawhapia. I o lale I o le makuanga oi ngā lunga oi whea. Wa tau lea ngaina lantanga? Ioi. Wa tau lea ngaina. O le kusala wa confuse ai whaele pe ngā pe waka kau mento koi maka ikale kuskus. Ngā wa whapia maile ai o le mānai o le tali am lai imi. E na fiu wal tama ta ilo ia fai mai. Usalewa e kai se inga si vai nga wa e fai ai. Ale I kupu se mea. Ia. Ele ia vea masori kula fonga upu ia ngai fai si vai. Fai mai kala mana imi. Ore kulo ingo si vai ele I mala malama le fesili nga waku mua. Kusailele I mala malama si vai le fesili nga waku mua. Le langa koe kuli loa kwa iloa mawhai aku iai. O lea wa fai mai ia Samuel urunga nga video. Fasioka ngaka li mongi, fasioka ngaka longu. Ia. Efe mai kala lo ia lea. Ele I avea maso ele so tula fono upuna. Paka so kula fongo ape ama fau whataunu. O le ala se kari e si vai ngā mea. Ia wa le tu sili ne ia le manu o le manu. O le ala se kari e si vai ngā mea. Ele nga malia lolo si vai. Mai lolo si vai wa mala malama. Ia. Wa mala malama from talanga le avatu o le wa fa le anga le ngo le ala le pule ma wa pa au. Ai ele tultul lo tele tali si vai. Ai na tuli lo tulanga lea. Kusa le wa ku ue kusa kai pere ufinga le wa ku ue e malai imi si vai le lao. Ia. Ia la le fa makala ko moli anga longa ko lua. Ia ngoa ma se mala malama o si vai. O le ale le anga upua Samuelu le na fai. Ele se le anga upo Samuelu le na fai. O na o si vai. Ele mala malama ia tula fono. Ngalu ese si vai mai lea onga whako asfur koru kausanga. O mea ngale nga mention no le tulanga lea. She was just
someone lai e a whaingi e no kol fale na e fesili pesa whainga renga mea mai en tau ai mai ai le mani nonga o tulanga whelele o fea le upu e sol tula fono ma upu le sol tula fono onga ia upu ia na watu e malai imi molianga o Samuel o le la fai mai malai imi ia ua soli e lau o lua tula fono na ua ta mama ina si tangata ia le fai o whamtalanga ia ma upu ia lunga le video ia ua o le sila tūlanga ua ula vefa ua lilo mai a fai la e moni ma wha maoni ia whamtalanga le sunga ia se whena mea i muri maua mea umai ia lea la waka ko ia ngil whamsinonga le ning ia lea la ai saule statement mua e se bamau ia malimole mea le caution statement le ua watala no ina mele aso nafio mele aso ia e o foi a caution statement na sivai e se foi kai pe yo lai e a foi sivai sta ta foi le le mea na tupu o tu samia ma melea mea le fa matala manino mai sivai la caution statement ai le i caution i fa matalanga mo sa fa tau sa fa e li o fa tau malama pe yo ina le vala tele ya ia a le la e kusa ole mamafa ole mamafa fa mai le kala ka mai kai loia le nga ke fa submission i long maule o fa masinonga ile fesili le fa tau opu so tula fono ma upu le so tula fono le tata no ai nei mari fa mai e fa piko ala submission e tusa ia mangkua oe e tula fono lai malama i lo ia la tula fono bal fa nga yo ingo ia upu mai upu le fa mai na te fa submission fa pitoa ile upu ia maleanga mala imina na faia wana avele upu ya sivai aile I avea masol tula fono o le pepelo le aile I avea masol tula fono kusala le fa mai le ino mama le fa mai ele sor kula fongo le upo samle ngala fo mai langa ile ku ele fatinoino ia ele fatinoina ai ile maua leo ia la fa mai mala imile ai o sor tula fono melna wa ta mama ina le tangata wa fa il tala ile moni le wa mai mo ni mau ele sa umame umai le fa e Samuel wa mako wo fa mau kingo mai mo mau ia o mau e sa ele fa ngal venga ia mo mau ku pola ile fa ka po on maule skaka le ngoia petunu pai ile ai se tulanga fa pentu ya mon maule ala ile ai le pole I mani ya ale ala e foi nei e fai atula o upula I wala fo Samuel wala fo fua mata wale al tangata mata mama ina ile ai ni fa maoninga mata ule anga ina ile ngos tangata ai fa mai lo ya ile sol kula fongo ya upu langa ile fucking winga ya on melana ya on watu lunga fa masinonga awa fo fai unga fa masinonga ya ile fo ngamo Malo va tia lilo soli e foliga mai la li ole makua e tau so ni mele asol tanto mta ile sa wole manulu ya manto I New Zealand o lono winga la ole tu fisili pela ia le santi ole fu ta ailua lilo yo ta ailua e peia na tatala noa na nafi e man tuala utala ni fatu mo ola wa inga foi na mala fa longo foi na ina wo no foi tono ole poto fa masino ole mela basha le sasa defense ole fatu no ngal investigation ale oleo which it makes sense what ale nga a corrupt ale sa ole investigation leo e ono fasilingia le maule wata atia iluma ole famasinonga e tai pay for la ole mele wata pule so ile the questioning or caution statement asam ole pes ai o te faftai foi Emmanuel Mano o le lava le tula mai matali le e ai si mea la e lato susu enga ia olape ole si foi tulanga ole sistema tato le tulanga il fatinonga ngal wenga leo le taipe il facili foi ngale lenku mai na record la le video na record la le camera ia from talanga sam ai fa ia mala imi ele fa penal foi ngal fatanonga I pe fatino I fatanonga o tangata mo li ai ile mtanga wenga leo le ai it's a no for interview room e ia leo e sawe mo ma wina so engale la fa tangata le e fa ma wina ila na fa mtalanga
Ia. Ia pe ole kau sau o me fanga le fa pe e ka kawanga record uma me ia kai pe foi la ole singia ole tulanga foi lele sa ka kawanga ole e sa ili my phone records Ia. ya lenta wa mla imi walua kau sanga kalunga uma se suenga le traffic le fa kwa ang mai ngi o makwale ko e mawa po fengu melanga lenga e retrieve ko le mawa numbers ye sim card ye no ko sui umangu melanga ole foi ta wesem na vele le telefoni le na foi la fa check sa inga maleala Ia. ia a pelu le pe ona ta o pore ko e mawa le no po feme su e tuai tulanga le so nga accept le loyal tulanga na ile tulanga foi le o umio le taimi ya wale to mawa ya le record ai ole tulanga la ba yel fatino ngal se so ngale le o manino e tal yali ale fionga le taidua Lele. Ole mata upu nei lilo mai ava em fea na tanto foi le titi e tu. Ole atonu ale taimi le tula i mai ai ia le fala la velea le mafua mai ai le moli maule al sunga ia Samuel. Ole aperila luas futasi luafe luatas. Luafe luatas. Ole atonu ale taimi na ave ai la le tangi lea le sunga ia Sam. Ile matanga luenga o leo. Fua ile taimi le na tupu me ile fala. Ele se tangi Sam na ave mtanga luenga o leo. Na wana whamatalanga ia na whailunga o penga te whailangi. Na wana whailangi. whamatalanga, ia. Na wana whamatalanga ia whailunga o penga te whailangi. Le whai mai nao o leo. Ave ia ilana telefoni. Ave ia mea ia. Ave whamatala ia i o lea la pule na mali o etu au. Aile ifia talia i leo. Wato manino ia whamatalanga e tolu. Sam, Sivai, Mamari. Ina ua uman se so e ngā lio. Wala au atu e la aulima ia le komisina ma whawalo a le iei mali o tonu i e tu uatu whai mai wa umanao e su e mau wa uman whai su e ngai li o lo e mo lia mai le ala ia lena tu uatu lo iei o inala lena whai mai la komisina wa whelua tolu lena whai mai la komisina le aila au mai ia whamtalanga na tau mori mau a mai tau mori mau whamtalanga na masau mali o whatau malama ko yo la leo ko verify pe mo ifam talanga lela ye se su engala su e mai leo anga itanga tai na ta o Sam lungo na video mo fam talanga fo I mai ye leo o mai lo fai lo ya Sam ina wa mai na fai o mo lianga e fai e le caution statement la then na fai ta wa nafi tu sa pe tu punga na o mele na tupuai ole ala fole na le moli mau le mo fai mai a fai phone records na ole suenga nan fati no le traffic ile taimi le na ina wa ole fo le mata upu fatwa mali watu ole wa mai fa matalanga ya Samuel e moli ai le ala ya mo fa matalanga I tole na mato e follow up ya le na fai lo moli anga ya na wa fai o fa matalanga ye lunga le follow up tanga tai e tawai Lei se fa mau ngia mai sa o me ien fa mai Samuel. Leli. Ila mai tau tula ye a fe lua tasilen tu poil fa la. Lua tau sanga le nga fa kali ye ma fa tu linga ma leo pe a fe yo sa ol na le tali. Ya fa to manu mai lo lunga ma tau pule. I so fe nga lo le mai. O fe tau ile va le o te mi le ma le umi le tu ye se me fa. Ye fa sinia. Wai pe fa ana mo ni mau tu pa. A fa ile mo Nalal menga le sa wai lo le kai mianga ku poe me au mai anga pa u mai san tangi pe fa ya fa sanga ya le ala ma tulanga mai fa pe ai pe le fa ko pop up mai anga me ya after 2 years ina ua le tali leo na ana fa mtalanga ya na au mai ai pop up mai lo ngala social media I po kala me le na lu fa mtala mai tulanga le Ya, ole melal na lewa lai lona e pe fasiringia ol fai unga na ol fai unga fa masnonga al tato mai tawa tuaile fanga salonga ke se o tulanga la mea e ku ia leo ile lato su enga o te lo ole au penga ma lo si foi le na la ile le defense ke mingi ile tamo fai e fale au nga e sa o su enga leo Pale au ngā na a toa le leo na whai su e ngā leo. E ui olo wa yeile mau ilu mai o lai ei tangata na moni mau ma wha mau nia mai e pelo ia tala ia Sam e le moni. E question ale le mau le la
e tama fai fa al defense na ia fa le nga ina o le asola ya on makwa u mia ia la ku wal kai mingi wa man tuala o uma tasia ia le lo ia le a sema si vai ona se so ole ma Richard Merchant o ma mural lo ia na la uli pule ai malisi uma lo to luana le kolosina ya mautinoa ya ato ata kolosina ma le aso so ai solo le matani lo ia ali le no inga la pe a fua kwa yewa o nei le tu e moli mawai e mari o nei le na mato fa long wai e moli mawai mari ya wale taunu ona ola tu li ale o mi tai me tu el tu linga o mala imi but la u fa longo a fa te no foi te fa masinonga o le investigation ale o le la question me umma na we fa tino pe fa maonia sao wa fa mai kala lo maku ale loia le solid evidence mau tutua le me mana umia kai bela me ya phone records say a conversation between Sam Malala Puli bank accounts say a tu pena tongia to Sam ya tu pola faila ya umia umanga question for faila nga kongya kia ku pola fa kwa ke ku pola ko va ya solu manga ye langa ku if a ke foi ko kong le end of the month was a description for piko ko kong bank account tu pola me fa nga ke ma fa ka ka ngo fa ko ese description fa piko kong bank account tu pola fa pe tu pena tongi mai Sam ke fia yo tu langa fa pena ya le mana mia ele lo ya fa mai ya o solid evidence na tawana au mai lungwale so engale ali ta ai lua ya mala imi le tato foi le titi tu ai povia le lo ya na va pe fia no o le fa tonga povile tu ai o le mele fa tonga ye po na man tu foi le fa no la le fa mai wa bi povi tu ai mala no le o le fa no ai ngot pola ni ta o sa manna yo ai nga fa pe fia nga ia fili e fa ta mai povi i le tangata ya ele o ta o tu nga umai o tu pola ola na wo fa me ola na wo o ta o sa mola na wo ola na wo ya le sa tu pola mo ni ma ele se fa ka nga povi nga fa ya sen o le ala walua i moli ma la o le te mai te wantu foi le masalo tu salia e ma le fa fonga mai le tanto tu o le fa mai le tanga te ana le fa le engineer e le finga le wenga yo le fa mai tanga te ana le pofi e le ma sang ye ya le fa mai o la na wo ya le fa mai mo o le nga ku le mele la pa si kai luma mamari a le fo e sa le kala o le ku i le fa le fa papa kiu o le mala po feo me ia la anga i lo ma fo di lo la di suava ye fo la vo le fo ko so luor ngi yes o le wa fai mai sa i la ingo si vai o ile no fo umaya a le ta wa i caution statement o la wa rent o ko ka sanga rent i fa lo si a inga le ni si tanga le ta fia le e po yele ngoli o tat ya umala inka fa me ola rent me ko ru a fa me yango ko alu le mai mari po ke ngo su kasi wo fi wa fa kalile o kale amai o ko alu lo piki mai mari nanga mari le ma ke rent ile fa le so we don't know o si vai o mari le rent ya le wa nei le yo ona mata pulu so enga pulu maule le tuenta ya mi si vai ola ya fa ka ser ke mingir kolosina em ka puya si vai masam ila caution statements ele mol mau mari ele mol ole fo la ma wa toile so o e sau fo le stanga tambol mak tamalo le on al pisinisi le sa fe mai sa fe na ben aisa ya o tu puola le sa fe mai sa fa tau mai po vi le so na tanga tambol mak yo lo ngo winga la ele yo mai la ka ngale fa mai le fa tu le lo ya fa mai mai ele mfeno tali atu se yo mai la tangata na fa maonia mai la to tala le na au mai ese se fa mtalanga le asamwe e matua fa wa fa mtalanga ya asamwe e wa le la u te tango foi le tau fa popole titiat o le saule me mo e se le fa mtalanga le na sa mo ele me ele su enga mo e le foi la wa sa wi le mta pule su enga le ngafe tonu le na ye le po le
Ia le voi lau sa no tangata ana pofi. Ia o le voi la tu sili lo ma fo fa. Po le ala le me wa va tu ese tino i tupe. Wai ila o mai tau foi le lau sa no nga le mai. Pe u mai lua ia le tau fa i tupe ese ia tu ina tu ia samu. E pe ona ia fa tau ina o kau karinga aulo e ma fili aulo me ngang fa ka woi Ya, o le confirm umana e si vai fa tau ngana samu. Le sa o toi la tau ainga ya fa yele wa tasi fa na men sinia nei. Polal mena le aloi malai in. E va ai moli mau ia I na yele asafa na wolto ina le sa fa pesa fa party. E fa mai malai in. Uma nga question moli mau nga. Nei masese le se pa kinga fa. E marisi mea o ngai whamai e pongisa. A whaila o langa koso ma le pāsika voile. O le a whawhiwhi. I lo unofo mau mahofoi. O le a whawhinga le whao la pāsika I kua pe a whai o le pa o kore musika ma whi I runga ka kore pāki. Whai a kua I voi I rilo. E oi. Ya, o le tūlanga nā le ina tā ua tusau le. O le pōle le na tupu e le whalaulavi. Le tā ua le pāsika. Ta I mai lumba. Ya, le lua le ya peri la lua kasi lua fe lua kasi. Ya, ai fa mai sa milanga caution statements. A peri la lua kasi nga lua fe lua kasi. Sa wala pa si ka kulu mal fa pakiule o sa ngai mal fa sa mamonga. Oi wale ka ia pa sika o sa au ki mai. Wale eva foi ku le falele ka o fa mai la eva ma mari fa lo ai ngosi vai. Ia. Mai ngul la fang. Porque anga se furkas la ala mai lo iluma mamari ale la ese pam talanga le saule caution statements fai mai sa la kwalang pasika ku I fa kali le okale sang makaka ngoya Francis ola o fala o fa saina ma ngo isi me ngari up epo ai ya ole la o fa kali luma I nga o ia nga ya kai mina la ese mari ya fa kulo ye le fesiri na o ilela o fa la ro fa ai fa le o fa lo fesidi a malai a fe la mari ile kaimilia ai mai ya o vai ko wa ke ai su ka se le sa wala le wa wai mai ya wa lo piki mai mari o mari le ngo fo ile ma ke renti ile fa le le se senga le winga lo tala le se senga fam talanga ese fam talanga le fa ali e man to fo o ke piki mai le fa punga atupa Lena wa matala to suenga o le wa ye tonu ya to fali o fa to malama la to suenga le suenga le na fa tonu ina komsina wa tul faila ma wa tuli o fa to malama to fa motino mai mon mawi ma me ta wa Samuel o mai lo kulo inga o manga fa ma ngia mai le mon mau mo wa se elesa o akulo faila ya ali o fa to malama o me umai sa faila o fa matalang Lai masa me fa maungi e mon mauia. Ya lai masa tala ali o fata malama. Na fai el fasido la skali ali o fata mena no fo. Tu sala tu langa na le le lawa fu mai la le ku langa le lawa sile fi ali o fata malama. Es el fam talanga le na ye faya. Le es el caution statements le wala langa o ila le se su enga le mal tu selino Samuel na wala fayo na monianga. Ia tūlanga tonu le na o ile te whaamaunia ia moni mau ia mana upu ia le na whaamatala lunga o video. Mana whaamatalanga ia na whai ia li o whaatau malama. Ia e pio le mea nā le tau tuli e tu fwoi leli. A wai ia ta ilo i. A e no fwoma whaatustu sani kopio ni mea selu. Ni whaamatalanga selu. E whai ngofia lo piki ina mai. O le whaamatalanga le o esi. Ia e pei lao na ta wai. La na sang mua le tātou wantali ililo. O nana tai mele pasika e musu e faa o la foi le ki bo fe ala le ainga. A o le la o mai tawan tu le caution statement le pe ona e sound oina. O nana sa wila na pasika. Ia masano la pe se pasika foi le alu le tisi. E le ise leo pe fa pe o le anga na le na tai mo mai le pasika. Ia wani fe ala tangatai. A fa pe foi la ona ta o mai na fa ise pa ti au ta faina. O le feo le pāki ma le pāsika e whea lau mai ka ngaka pe a whaia le tūla na tam le whale. Ia o le si whai whamtalanga leo te maa uantua. O nei wha pēr mai. O la sa rent ai wa koru kausanga o rent. A le whai o le a inga mua. Sole. O le fea o ngei mea ri rori o le a ka pipi ia māku i eifa mole mole. Ia, vai. O tātou
na li poti mai al mele tau tangi ai tono famsino ol fai unga te mai tai famsino na te tiro tau pe fa maungia le maulea Samuelu ya pe fa maungia le mau abatu so engale leu e makua ese ar kala fai I ese one night same night ai lua la me ese ai kas le poe kas no fuanga na ye Samuelu le taua awa le maule le taua isi o le fai lo atu le mau tupai mar komsina ele ye Samuelu le sin o le mali watu au le na mali watu au ile pole a le taua Samuelu lana fa talanga yali o fata malama o ia sa ye Marie a le ko sa le caution statement o ia sa ko no mal fa papakiu ko ya lo mai Marie ya o mea o manala wai no mal fa masinonga le fonga moa o e afangi tatele o faali ali manatu fo ingale ye ale tato comparison o mea na tupu ile taimi atas o tato fatus tu saina ina ia manino ai foi lele tulanga o le lua fa matalanga ia wai o le si foi me lua ai fa matalanga Samuelu na o maua tulanga foi lele alu e mai le tupe ya le puli nena ia ta ua o le aso le na o ai male ala I ba yusu fa ma ngiar ka vale lenga le ku au nga manga o ya mai mai o le aso na abatu wele tupe le ala ya te ia ko I mai loa abaku le ka wa I ba fe mal lima fe ale ka ua lang fa makalanga mo le nga fai o le aso le na so o ai na o mai mali wa tu na o mai e masivai o le la ke ka maker ka vale le ia se me mama o e ku ka vale le e fule ile la fa mtalanga ta vale le e fule land cruiser le e tu to ile taimi le i fa mtalanga len fa yali o fa tamalama o le la na o mai lo masivai e su ele inga male fale le ai o mai o fale limong alu ko kongu ya limong la kula ai au mai e no le kupele le la e sa fa mai e na tere ave ya si vai le tupi na tere fa alia foi poina mai el tupi ale sa si vai ilang consistent ma sa wa merke ku si ayer kai minga o lo ele singo fa nga fai ka werku ya ale e ka wa o le o nga su ka vale nga la nga da o ma si vai nga la nga mai kupi ale ka wer consistent o le o nga mali mong e fa mo kingo merka vale mai mai po mai lo aba ko limong ku sa walu ala fa mtalanga ese tuante lea la io ma kwa ke lea la le vala le tupu mai I fa mtalanga ye lu e wala me foi nai tona manga fanga fa ye ma mala mai le malu le tu o au fa mtalanga e fai e te tawona e muli tai ai ya ta ilo ye li lo mai ava le fa mai ni fina ngalo ni si e au mai ola tu tau file de ya woli mai e le kulanga foi le nganga fosi ye le sain ye se ile moli ba ele malu le malu ya o la so longa ye le tulang ya o tulanga na la question mai tono fa masinonga ai ngalwenga leo misalo ai sa wa mo li o isa mo nga ilo le ya la ye le fucking ngalwenga leo fa pe abatu oe wa mo li so tulafono fa ilo mai o ya ta fa ilo mai pete mana o fa ilo fa mtalanga pele ai o le wa yai ia mau fa sanga ya te o e solia tu la fono ya alfa tino ngala fa mtalanga ele ngar kasele o leo e mon mau I alanga e finga tana fa tano tunu langa na yele la ngona foi le tato ni si o tato watunu wa corrupt le officer leo ele finga so ngale yo na ye na wa final alma fa ngo isi tanga tato watunu ele wa mi tonu finga so ngale leo ya ka koma kai kupe wala la wa mai fa mtalanga mo Samuelu mai ali o ai mai fa makalanga nga luar caution statement nga mo ma wile sile o leo mai I makanga venga o leo so suenga ese foi le mau Samuelu le mai ya ai tato mata tupe se yo mai la ya Marie wa Marie le na suilan fa mtalanga o ma wa tule leo ya sa ma tupu ola na fa mai fa tau ye pobi pe confirm sa ole tala ya sang ma sa fa mai nga final venga I pe sa ole tala wai lua foi mau le mena lua foi mau le mena le te fa mawina ma tala no ina chan from sinonga le pona tupu wai le fa la lave na malo na tupu fa la lave fa mai Samuelu su po ale final venga la kumanga ba mai sulua sa wale fa le kongo ma fa le sanga me fa pe ke si vai fi awa fa mai me ko le fi fa se me au nga le
ine ke amano mafufau le mea na ai ai sau le caution statements fai mai le caution statements ia o le anga nga saulo le umalo le men kupulpo mala so lua apelila alulo ifaleaka alo ku ulang telefongi ai falengol leo Yeremia Yeremia su lona ang ai fasilia ku ai ai fasilia ku ai e la so kanga mai Yeremia fa mai ia e ma so tanga lo anku ia e kasi fa nga fa makalanga makwa ese Olona winga la ua matua antiliena mafia lota na fuile ia ato uma mai mau ia wa ina wa le finga winga seme pe a fa ile nya mau ali ia li lo me fa pe na fu tait a fa pe ole o fa yako ola pe pa lota le ngale lo o ngai kusielo ngo ia e sau pai po la fa mai ile ai kusa le ya kai ngo pa wale me ese o fa lo ai nga fa ka o fa ku lo lai na fa ka i man ka ia la pe pa lota e finga mai pai mala fa i man rebo e fa me si o i mangit ia longo winga ka ngasu e mai camera li lo mai ma le ufa ngal e ka la ka mai la waka le ka fa emo ka ka wi le la waka na uman me ne mai sam ia nga walu fa ka mai povi ngolo amer ku penga fa ka mai povi ku pola mai lo fa makara nga lo le fa pola ku fa me ku pola nei mangi povi fa ka wa ko ma ku fa fa le nga fa makara fa mai o mai fa mai ia o kai minga o fa inga venga ia esa lua fe lo sfulu fa inga venga ia esa ia lua fe lo kasi ngo uman mele wal ese lo langa lo au va ku langa la wali e la ko so kanga ya limong yo wole limong ale fa mai kala mara ia o la ni si fa mau mai manga nga oi o le ka kala merka ka o ngal pisi ni si sa fa mai sa nga fa inga venga ale fa mai esa ele i fai ngā wenga whaakase se ngaka isa opusings. Ia, o tūlanga la le na, o lau word against his word. Adi. O le mena le la tupua, o le la whaatata le whaasono mai ngā mori mau. E musu fo ile o le so o ngā au mai le taimi nei pe afi questioninga la kou ia, na whai mai la tau mau. Se isawa la e sawe whamatala manino kalua yung ale kuli ai e defense councils ina ia mwhai ona tautala mai leo e sa e whamaungia e sel me leang mako o whai e sa e whamaungia e ama i o le mena e tutuli fo ia le tu whamasinonga ia lai e lu ia mai le mata upu wali i whanga mua Lele, ia, malo fa tak o le mebi to silio na tawa o le awa va iantu ma mai tawa tu male tutoa ia o le lava e ile la sanga wa tantu mulima ia ma le whaanga solonga fo i o le tātou wa mataupu e peo nei ai toi whamarino tasi mai ai le taununga ina le tātou polkala mea lilo mai o le a sa o a le a lunga ma le whaingo ina o le tātou keis le whaanga solo o le whaisi o tanganta po le defamation lea la ina fina wina mataupu nei whamal mole manino o le whaafunga anga le tunu o le tātou mataupu lea le le keis au tua tu au le keis au tua le maliwa tu au e ai o le mataupu lea alu o whaasala launga wa whaia e Samuelu i lunga o penga ta whailang. Wa whaaleanga ina ile suafa o nis. Le lau tangi whaasanga ia a toa ai. Ma le whawhaunga o le maulea. Le ta tonu leo. O le whawhawina o le maulea. Nea ia fuai ona mo lia le fionga le li whaipule ia lauli. Whapea le fionga le li whaipule ia whaipule ai. Ia whapea fo ilise, ia malio. Ia whapea seama sivai. O le whawhawina o le whamatalanga lea. Le na mafua ina whaonga ia whamatalanga ia Samuel. Ai wakui oi leo. Ai o leo carry out la co-investigation ni le whamao ni a mauia. Ele moni mai le sao. Le lawa mai ia mauna leo iluma le whamasinonga. Neu fasilingia. O le whaaleanga ina o le. O morianga na o le au mai o le whaase ina o le suenga leo. O le whaia o tala le sao le moni. Ia o le whaaleanga ina o le ngoltanga tama le whaunga la lea o le tūlanga lea a whangamua ile maule ina ia whaase ina ile ngā luenga ma le suenga leo waiai. O le vaenga tonu ala nai tauna te patau la ia ile mai tau mai ala tātou tonu. E tātou te le walau te mana tua i tau manga o le pāle mene na sauno a manino iai. Ia le fionga le minister pe o le fu isa ave me minister le matanga alwenga o leo ia le ua minister ni o le malo tausi.
a fa pe o lava o molima ia na elu le fa o le case fa sa me le te wa seli le mai ai o le case ia i le maliu se vai atu ale tampo inga ainga wo me masat ia ele i lava molima ia mai le o me fa yuna fa o wina So, ene man so foi lena o lai open the case na o lai fa tali le o i lava le mawe e mawatu ia e to fai le mata upu ma ave le fa masinonga al taimi nei o le upu na na mai le ele o maua tonu o ai e tau ona mo lia o ai fo il tangata na mafu ai le otu tu au ele o lava ile mau e fai ona watu na mata upu paule mele wolot o se manga o fai kala ia le fa pe ro le o le fai mai e fa fa il tala Samuel wata ule anga ina ni stangata aile omon ya lela wa fa ye lo ya fa masinonga le ile si o manga o le case au tu le mali tu au ele o fa ya le mata upule mo le antole fa malo mo le fa tangi lo ya va mo le fa mani donga o le ding fo ya so ye tato mata upu ya pe ona la nga mata no ina tono le fa masinonga lo no winga o le upu fa mafa o le mata upu ya o le defamation o le defamation lea le ina faile tanto fa sidong ai le fa pe o ka ko wo e kudi ia pe o ai denga e tusa o fa mtalanga umana o le tau au fia i tu tonu lava ia o le sa ili ngore mele tanto te yene ia le wo fia o le aso lua le nei o le aso lulu an te alo no wing to e lua ai le male afa o vai yaso ia e fa tala no ai ma tu i fisili ia muli mau leo e pe o ia i pe fa tau lava ile mata upu nei la solo ngona le lo ia e la vale lu ma fa va solo toe e fa wa wele tanto fu fa si donga lo fa nga solo le timni e fuai i mau e fuai le umine tu la ia ma le tu fasili fo ile e tu defense out te lolo fo tau la from sinonga ma lo ia fo le to fa ma sinonga tu sai le tu langa na tu fa manino upu ia to lua fo nga mo tau case le defamation misleading ia ma le conspiracy le fa pe le tamo fai fa le mau e fa se ai le me mon me am yoton o tulang taua na i tato case le o le meta tonu al na le fa taimi nei ai o le maliwa tu au ma le mafuanga le ai le fai le taimi nei o le e open the case au fai e sila fiaina i le tangata na maliwa tu au a fia mai nei ia e alu lo e fa aulu lau maule na i leo e mo fai e leo na o isa ili pe fa maunia i ma tu lo le fa masinonga ia lau mau pe fa yo na ia ti oeni ni fa mauninga ai ole tulanga le tato fa masalonga fa masinonga tai au e mau ki ngoa fa au ia krosia a defense ia ile sunga ya mala imbi ia ele manino mai la temi pe ole me e mo ni mau mari nei vai aso pe ole vai aso fo ta mo ni mau e mari ia mafanga solo mai noi si mo ni mau mo tato mta pule o lo tula nei no fa masinonga fombo ia toi fono fa bi antu le vai ngol tato filo ingali lo ia fa titeli o le manino i si vai ngai mo le fa funga fo ia le tato tro e mi se le fa wo wina antu la so antao ia lo fole tua ma fo ile malo silitino fa pe fo ila le nganga awa ia le fa wo wino jute ia mala singa fo to o le nei fiafi tai o ena ia ona toi mau mai fo ile o se fa poponga o antanto li poti e pe ia ile fa msilonga o lo fa nga solo ilona vai solo na tolo e pe o tanto ye nei ia o mai su finangalo tampo mai lo tuno ia e te lunga ile tanto filo inga ile so ia o te fafta ia tu tata o tunu ule nei fo itu lai tu sai fo tata po kalamele nei e me se fo ila ta o lo fie pe e sanga i mai nei ia fa pe na ona na ia se fa mtalanga e mai li poti fa sinoma ia fa malulu atu i fo i pe fa ile o tu sai ta o mangal fa sinoma malo finangalo le mta upule nei ia ele o le tu na male aunga le na ta ona tato anga ia e ta ona tato tilo o le atonu le mea o lo fai tonu le whamasinonga le temi nei. E le opito tasi fo i seitu a watu ele tato li poti o lo la lango lava. Ia i tūlanga o lo whatino i tonu le whamasinonga. O lo o tu i fesili a leo le temi nei e le defense i la lato investigation. O le lato susuenga na fai pe wha maunia. Ia ai tato tau si e le lofo le tua fonga mua masio tato watunu. Tato maua tai au. Ya wasfa poponga le nei update e mai ata nei ya malamato atunu fo i nei Samoa ya manu ya tele ya tawal manga la
Whamawhanwhana atu le tua le marurua New Zealand ni se tunu. Tai. Tatou wheloa I tai au ilo na ngalelei. Tau whasoifua. Soifua ma ia manuia le fionga ia lilo mai ava mai na vaile sui o le tātou wala leo. E peo rei whafuga antu iai I le tau mawhai. E awina antu mata upu e pe o na suala pule tono o le wha masironga I le vai asolo na tonu nei. Ia o le mata upu ua lau si la fia e lo utupa ia malo utu malu. Ta tuli ta mai. Ia le teimi masani la so anta la to mo wan tuai seisi ona fa poponga. O le teimi le radio Sam o le tuis fulu tolu mala fa minute o le tale o le tula efa. Le Little Feet Childcare. Tatala I le asonga fua a nga I le aso whareile mai le fitu I le tae au, a nga I le ono I le afiafi. Mau le avanoa o le pepe whato a whanau, a nga I le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu I tūla, e a onga I le tamaititi 3 tausanga a nga I lunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo I le tae au, matoi mo moli I le fale I le afiafi. Mawafua le lunch I aso uma. Talia wins quotes. Whasota I loa la walo I le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. Whaasilsilanga tā ua. Wa tau nui whanua o lo fau mo le tātou whalaoloa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a loa fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le tae awanga I le ono I le afiafi. Tua tusi o le tasi John Gelter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. A le malai valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga I lo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fio ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valuselau, lua 5 o valuselau, lua 5 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Not long ago, a famous movie star and his son were put in jail for doing illegal drugs together. A rather tragic father-son bonding activity. Being busted for drugs together. Like father, like son. Do you want your son to be like you? Our sons learn to follow our example, both by our words and by our ways. The things we tell our children we believe are important usually end up being the things they believe are important. Walter Reuther, the labor leader of the United Auto Workers in the U.S., was greatly influenced by his father, who was a union organizer. Reuther's father taught his sons at home how to debate major issues. Their father said, "It was no accident that 3 of my sons became leaders of labor unions." However, we fathers teach our sons far more by our daily ways of living than just by our words. Our son watches, listens, and learns from the way we work, the way we play, and the way we treat people every day. Since actions speak louder than words, our sons learn much more from our daily example. More is caught than taught. Someone said, till a boy is 15, he does what his father says. After that, he does what his father does. A young man told his father, "When I was young, I mostly closed my ears when you told me about right and wrong. But what influenced me most was watching you every day. I imitated what you were, not what you said." A major study was done of wealthy families with teenage sons in trouble with the law. Though the fathers told their sons to be honest, hardworking, and respectful of others, those same fathers would cheat, lie, and make dishonest business deals. So it was no surprise that their sons were in trouble with the law. They followed their dad's bad example and ways, not his words and speeches. So, Dad, ask yourself, what is there about me I don't want my son to copy? Do I have character worth copying? Why not ask Jesus right now to forgive you for not living the way you know you should, and to help you start changing?
so you can walk your talk. Then you can have confidence and a clear conscience and want your son to be just like you. Just think a minute. Chapel de Vango le fiafi tolunga tuaile porgalame o le think a minute toi mafo fause minute se tasi ya o le fa wa wele o jiute ma fai valo filima o le reia so lua Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Mole tulanga ka fa tangi le tatu tro mo le tatu ma tanga mai le tu la e se fululu ai la wo liana leila si o le mai fo le divine o le fiafio la singa no le tatu bali le tatu ma tanga e potol tu tai le tingi sasi la na vai alo fo le tu ma te hen tu lo tu so fu mo ban tu la ila so an taiao ya tatu toi filo ya ilunga o pe am ngan e ma ru tele tu ma tanga mo le fionga ya le an tu pese ta severe Mal por kalam nga ngai fo faiva e mai atala mai tro o le Pasifika male la lo langi le July fa e be on te per mai il tu ya Miriam la la to po mare le ri fo i fiafi e o lo fana lo fanei a kele ku fa mai ale ai bye bye solo impazzato male peli sulla mai bolino le tai tu pizzo ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e solo mia ia umasia uhani a o basa vali vali le pasina se Jesus solo mia samo lo uatu
Osisibai mapepese matata ngato tulele Aomae mane ilano oleni Na oa ubasi aupele Nofo ifanga pei Lesi tau langa o sabonei Ai mana tua pea o upolu Ole ingole osu o motu Ele mawhai hanga o nangalo Le tape mali o vaisingano Nofo ai tine matama yung alona awala lau papa Le masina se Yesu solo Iasamo alo uatulu Se iba